Soko TV, uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bwa Soko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi ya bono. Buya kegemo nainde asoko twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu maito ukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Eye ne Soko TV, uboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatia nabo kurigirirwa na kiro muntu. Eye ne Soko TV, uboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Gitwebe Technical Training Institute. Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best
in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekirindwali ya kuibire chinguru kirali tubonesegi. Ekirwei kirensinyo ogosemeria nkoro. Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando. Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Ase inyagitari ya Walfit nere inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo korege ntugekorukunga blending of medicine. Yani ngegese inyagitari yetu ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndirunga international herbal medicine. Asinya gitari yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobwate, wekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa mariogo. Nye kwa buli ubo mrembe nishindwali chinkongu buno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantab na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nichiru ya marigiti umuchobo songo. Wase, tuakirishime asi number 0722245763. Ekari gakurwaria maroira ari complicated, abaroira bagocha barwarte mono. Ekero bakirege igoro bairwa mariogo, umuroira akora ndokora matukato, lakini ekero bakoira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu, bokonya haba buyenete. Mwanchu muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichia Nakuru. Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko umugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa. Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi kwa batoko kora ege korugeito tonyara kwa batoko kora asenchera bwenerete. Mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino. Mwanchu muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete. Soko TV oboroso bwomugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment
for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganite betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gosenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no turegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Wanjito murigeria wigeta sengia Nsoko TV no gusano kugena kwanenga kwa bokiribia gwachakire kuyarigania semero byagiritko ne mahitinga twarurase eikendi habange bagotebanga litkeri nigoriganirie lyabayitko lyo gutumokanandira kinto gotebesa ulire litkuriye iki rero nitichirimo mwanjito murigeria kitari kinikomi singa kisinanto gotebanga mutinyino yo gatano na gatatu mutinyino yo 8 tariki mwanjito muri yamna na otabiri nikomi gongo mwaka yo 2026 tuyari ntuchia sobo chorbugo ucha kero okumanyanga tariki eri tukoria rero boigo motienyi gokumanyanga somwa koyo mabona totigareti tonyare kogenda sobo chori bo mwaka ogoche gonga only one yo mwanjito mudgeria na antonyara togosoa ase ensemo yo chorbu mwaka ogocha kolene mambia bono tigana kwarigania somuro bilito bwen soko bwakire una butambo nyoringa somtandaito Facebook no gotonyore soko digital oika sense media YouTube mwanjito murigeria na rotubwatie na bakunyara kwimanya emero yaita sigeta sengeito wetira asimtanda yaito yekerero oigo obeke ujumbe yago gosoru akarwa gasi na baiti studio yore 07886663 078 mara kabiri 6 mara gatano
na trineri namba yo moiri mwanjito omurigerie nabo kwa na intwe mambia bono etunyari tugusangamo nabo tebanga keikendi yawe yaringe litkoria ro tebanga men crash Monday litkoria basacho mwanjito omurigerie togotebiwenga nabwo bakunyara bagusira chifamily chito banyara bakwenekia muna kya tenenire asogo profile tebanga nabo bakunyara bagotusira tubona baswati gonga anonse asoroche omugakale mokwani mambia bono musuno motebinga twa mokwaniri nande twa moire esegeto yokogenda gwetuma anonse asore gongo manjito moyeria litsukuria rero no gusaba no kugena kwanenga nobogetebya tumaiti mikendi yawe yale mbali mwachite kanisa litsukuri goro mbali mwachite kanisa litsuko lya Jumamosi nabego litsukuria rero naruchira semerimo oyo chete igoro bono chire gutimo kalende togotebanga chinga kya chokorara na chiechi oigo narora segari ogendete wikirana semerimo narora nyumba ogendete kuyarigania nyaga wikirana emirimo nande naro ikiranire muna ntuga nero chakire kubekemero bya yeritko bunya kuna butama mwachito morigeria ntuto tebinga twikatogosire nande tukonyoringa tunyare tugwetuma etunyare tugwikirania eganga yaitu ase amayimaito tukoria Monday tukoria Tuesday neri tukoria kunyoria mutinyo gatana gatatu mwanjito morigeria wego ni goto kunyoringa ebintu biri gwataito wikirania subuguma bwago chinga kinchoro nabo kunyara go kubikirania andonsi asore emambia ya bono no butame asomo mubiritu mwanjito morigeria goto kwalibaga togwanchira eyo giria gurya nyarari kwigwikana gochasirita sengetu yensoko TV wetira aso wake simi inamba its studio 07886663 078 marakabire 6 maratano na trinere namba yo moerio boigo obekorwa karaga sensemo ya ito ya WhatsApp okwane na intwe mambia bono etunyare togosuka mutwege ntukerima ito manjito moigeria 20 twa vokere nekera kwiguririo giri nyomba mwago niko kumanyanga chinga kichiri chekiro mwanjito moigeria chinga kichiri chogwetoma na chiechi igonga onye turaboka anonsia sona makunyara gokuboka kureni yana araba mention igati abali babokire na goswa asomoro birito bwensoko bwakire kirandense ke omusobwe swate bano ali kikorwa chisemo chana kuru City Salams Club wikagachiba soba bwensoko TV bwakire watching live aonte binga kwaneri Innocent Onyango Innocent wa kwanigo nabigo mwalimu Charles Wanga otewa nere mwalimu Charles Wanga yule mmoja kurastin semo chenya mira basement area nera otebanga no ali miyo morobiro wika omwero agonte binkwani egati yabo manjito morigire yango chiko chanyari ginkuba kwani bonsi nabigo Barnabas Ratemo ali kurwa chisemo chenya mira otebanga ali miyo morobiro Ruben Orango haotebanga very nice ensoko bwakire Charles Wanga dara somiga tiabali nyaraga kubikaga iga Welo Nyaure Silve Morala bikwamboka Jacqueline kwamboka Ravai Misuko aoteba mbele iko sawa kabisa. Asante sana. Mbele iko sawa kabisa. Abatiro manjito morigeria. Woigo Andrew Matunda kuronyemira town imenyota Salams Club na aoteba no ali miomorobire soko bwakire. Kerandeni seke omosorbegesu aoteba bwakira bwo studio. Okete se Kerandeni Matunda Andrew pamoja Kevin Okombo wakirebia kurwa bumwagamo nyagita live watching. Asante sana negatia bali bagendete kubeka ujumbe yage mambia abono manjito murigeria wetira somoro birito bwensoko bwakire tugendete gusanga na barabu mambia abono boigo mama keruto oteba pamoja imeyomoro biri bwensoko bwakire bana baski baso kwa chisema cha doa Katari kuikanya masibi sobo atubano alime yomoro biri mpaka omwere atubanga mbadi mwisho boigo manjito murigeria asena mbe yetu studio naye abakubekorwa korwa uso jumbe yago tunyare tugusanga amo emambya ya bono ngonga andonsia sone nabako tutebinga kwa bokirebya embrango twere kurwa soro ngolitu rwagusi tunamanya gusimbrango twere lakini gasomo cyo Nairobi negenderete gukendo mwanchito umurigeria aoteba kindly I'm from Ekerenyo Nyamira. Nimbagereti asante sana taratebirita riae boigo shoiko sawa Pastor Tosh nero yota shoiko sawa lakini darante ibalia ukwani mambia bono boigo ante binga
emambiae na kiri mwanchito mugira na bago tutebya sina BT studio 07886663 ekyara tote banga esigita singito yensoko TV chinga kibine chiga ne chinga cyusanga no murigeria onyaraka gutwebengere byage nabego tonya togosemania twatebanya nabego twamanyania nga ninki kiria kigendete kwene kiwakorene kurase semu yaitu ya WhatsApp ndoche good morning Diana na Innocent kirandeni seke yo musodwe sukura na kuru city salam scrap kwikagachiwa soba otebano alime yo morobiro ndara kwani aba imambia yabono era soko TV bwakire kamati Mwatire weya bokiete se Tato tuanjeire Tato kuna kumuwaka na kumuira nilingambia mono Nando tuanjira na sekera lingana Ngoterio mwana ndagirasi Numugambi tomu maraga na neli kabinga Nenkeli ya misuko yonsi idio ngima soko musiria umwana ominto chairo Mwisi kanisa ya kiama nyumba Wano wakitole meranie kenyoroye ito umwako yotuwakirwe biranye binge mono lakini nene tikatuanjira tata no arekero ayosi yakoba Pole sana kamati Kwaneli wano isabu ya minto yonsi iti Tokatagarara soko na toko nywa mati kurwa Asante sana kamati Asante sana kamati nabo kunyara kugwaka nande tukwane kamati ngote bali ngigoro ye kambi kamati nabo kunyara kugwaka lakini pole sana soko musiria umulisho inogagu nabo kunyara kugwaka chikambi nchigenderete na umogonte yo manchito umurigeriera soko TV bwakire soko TV bwakire akire soko TV bwakete se oya korukwe simba ya masese korwe kuruma kurumale no akubona kurunere chikambi chiyairi go senchigenderete yo ano yete go samuru de chikambi chiyairi chonsi bueno tuna usibanya sato konya na maene igalende asante sana ngogo kwanye mambi yabono one mambi yaboni iga ngo kwanye mongi no maliria ni murako bingi aba murabana bari nakuru chareti tiuki cheremia ne family chiabo nenyero gane de ngaitina efineti na bana babo manya kokwania omungano itogusi kisi media okoro kuma welfare amashambiki ensoko TV na minto Oche manyono kuruma agisemba kurunyaisa eburukenge kurumetembe baraisanire Asante sana naye mambengia Asante sana umonchito mulgeria bigeta sengia soko TV kwegure chikambi cherire Innocent onyango temaitinka mbiki wachete weekend yeye Metiko sengwa chete kambe ya mo Joshua na wego Abraham kurino manchito mulgeria na nechinga chine ndaitengo ariganie asensemo ya amaya turakumanyinga ukiraboniga ninkirigendete kwene kiwakuru chinsemo ao okurenda siboniga ngamogonte bichikambe chirimo achete Innocent ikendi yaskwa chete kambi Abraham mweswa chete kambi na wego Joshua monte bigosemo chete kambi gosemo ararite ikendi ekanyarage kwero mwanchito mulgeria toswa sensemo ya amaya twirane turakumanya agendete kwene kiwa Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asama nyagitari korube rehabilitator beta center asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ongataruga Xerian Road ime ya Better Me
nigo togokonya abantu bari amaru na amariogo y'ogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaru na amariogo y'ogotindi amosariri wona yaikireke wango guikarwarigo. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa amariogo y'ogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe. Twakirisimiase namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichi buryo gukora chingatale icyobutindo. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchirende onsira kurubulimi obuyoke enyolera libaga lya bene kwegwa migirio chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokomerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe tose mogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine. Kile tsukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi mirna nabali b'ekinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana mayia. Mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kolendo mugusita chete kotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi ya nyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Yensoko TV eri Italiane ni Innocent Onyango. Eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi.
murigeria asentunde ya kabiri nigo tugoswa sensemo ya mayatura kumanya gateri agendete kwenekiwa kurwa chinsemo kumano kurasorongori turagusi county ya Kisini county ya Nyamira tuguchaka bene ababwatani bekanisa yemo heyo yesdie kutoka ase district ya Kiambu mensemo yebungenya bibachache county ya Kisii nigo bale birero abo sebagoteba nigo baiberetwe ebyombo byekanisa ebigotumeka kurandiria enchiri ase kanisa yo mwajito murigeria twaligati yali abetega kwalinganirwa litukirigoro no musakito enoko kichana ababwatani bekanisa yeremo 1 nigo bono bali birero abwase bagoteba munani nigo baiberetwe ebyombo byekanisa ebyo bagotumeka kurandiria enchiri ase kanisa yo onde bintu bisirete entongere ku amplify ebwat 16 channels ne cable kere 200 meters and normal amplifier aucha receiver wire receiver and 4 microphones igazi cylinder yechikiro sana ebinde mwe telebike siku ya kufuza tutashangilia wenye mafuno ukwana ase kanisa ya Kiambu Central omupasta Penson Yongoa nigaruroko bolia gochia sonde bwensi urarole byombe byonyale kwa koroboti gochia saba bwatani bekanisa yo natangasa bwe baliga muri bantu ba etizidi yaningi megena umuntu akorwaga na mumbati ko ikorwa osebyo yuko rumumbi bigatibuo anyage ibinde bire fuo tamaji monyene manyaba nyene nabantu beremo 1 ndetera mangana ayinji bono mochikwera mu 1 moirana no ina bagami mo ire monde atenge tukikia utokeje sikika mokyo ngorokeria njengo wasabanane ngonye batem to chikwirura bo ikiera mo kwa njiriye menya sare moyo yani mo beba na matoka ndio mo ba bebe nyumba ya mana mo amatoka aba nya beba mwana nyumba ya mana yakimaro nyumba ya mana bano akika omupasta Penson Yongoa nigaruroko bolia gochiase bali bagendete gukora ebikorwa byo boibi banyare ko bakoira ngora egekogera matuko yo moibi na merongene. So I am challenging you. Ebinte byo roche binde tali bo ayo mo no egende tali bo getali bo golete report wa gastole etora bakoni yasaba semie in Jesus name. Gorwa asensemo ya Nyaribali chache county ya Kisii Goika Broadcasting House and Soko TV asomochio Nairobi ninche Enoch Gichana Mosinto Onyambane abego manchito murigeria abarai ni baikana sekelisia otsinga baikiranta sekelisia Kenya Marambe hiyo gusira obogachwe kanseyo bakorogano yokoliye kirogo kyobagabana bwe county ya Kisii Moske Fred Ezekiel Machogo nigo babolie abana siasa nabega bari kurwase county ya Kisini county ya Nyamira koneke bana kumusira bari Fred Matiangi aseganga yae yokoliye kirogo kyobarai nokobolia kwa ruegwa gochesa begenwa bekelisia Kenya Marambe chingaki abarwaneria baika asomorobilio bogosira ekelisia ikyo kwagachwa bakoragwa no yokoliye kirogo kyobagabana ime county ya Kisii Ezekiel Machogo nigabolia abananchi gochora abarai bali bakubwatesia Matiangi asibagania gosaberwa manjirena undubwashe ukuboni kubwe pati ya Matiangi useriere na Matiangi ukwana na Matiangi na watu gochora abarai kuru na saba seni ntubantete naende integetenenje kuire nangire nyokobo okoboko sababu na Bakristo moto sabere mosabero mwaka Matiangi mosabero mwaka Machogu mosabero mwaka Omingo na into mosabere na abantu bose bari bakoliya na barara rekerere gase tuna Bakristo bose banatari bayo Tingaki ekyo boigo nigaerera okwero bilia wikirano asogokora amonchirilio yoborai me county ya Kisii na boigo kwenekia obulendi wako na unyonga tali ya senator tuwa ke sabunga egento talete tobahamo
tukonye kaunti ya Kisii pamoja na abandi bantu bamintu ba machoge Rosa Nara na abandi mbaro akimwanjire to bamo tutaramo tukonye kaunti usemuro jingando jeje bona Terioje era bantu Kisii ari abangine bagutaranye bisosongoro Ewe sako na moja sako na mbili watama na ya yoto abasawa kuchingo chingo mamutali Mungu takabantu bomolembe tora tomolembe na inde twakikise na sauti mugirango yetu ase tabaka tubwaterige na litari kutuka andonsi n'ibintu binde tuwumbanire twakolire bona bagaka bangi bakuri bese ino nani bagutukuri kuri Nogo korega tutige rigasi Nigo musike Machogu Boigo abori abakenya gwesira Dr. Fred Matiang'i iligoikirania obokolerio bya ime ya Kenya. Nenda juu kwa sababu ya mtoto mmoja anaitwa Daktari Okengo Matiang'i. Mtoto mwana wenu. Mimi nimetoa nduma Kenya. Nduma ambayo imetambulika kwa kitu moja. Yara anasema ni ya ukweli na ndio anafanya. Wakenya wamefika pahali wanasema hawataki story mingi, wanataka mtu ya kutenda. Na Mr. Fix yule ambaye atarekebisha na kuhakikisha ya kwamba Kenya imeenda mbele na jambo lako. The 6th Fred Okengo. Mwanjire mmusabere. Kurunali wali alias namfada kubago tanga emia semia gotora se Fred. Ndio twaba chupiri mbari bako nyagopinga. Ndio mwanda sawa kupinga Fred. Akingo baturamu. Asense Mende nigo alieira wikirania obokoleri obya asagikiria bali bakubaonchira gosoa ase serikali ya bono. Chimbarama kushikiyo. Mwende. Kumanje. Na kila watu tulikuwa kwa shekene tuwati chimbara telekio mama kwa shekene Nilisikia mwingine akisema hao ukuti pale hii wanataka kuelewa alisema kitu moja ya kwamba yeye hata kufikiria kusema ya kwamba tufanye kazi pale hii ya serikali ambayo inaondoka. Serikali ambayo inaongoza ni ile inaongozwa na kuundwa na Fred Okengo Matiang'i. Kerubo Frida, Ensoko TV. Abigo manchito murigeria uyo kurige kirogo kyobo chumbe bwensemo yebunge abonchari uyo boigoro muteneri bwa baswati me county ya Kisii Doris Donya aburi itukurigoro nigo mwerete n'abananchi kurwa sebinyoro ao mebunge yo erigo kwanira egangaya yo kurigia ekirogo hasibekeranite bagakwanira magendero ao chinga kiboigo barabete bakomomochia omubunge obo hasobochori obanene gutebabuna tarakirania egatiaria ganirwe ikirania mwanchito murigeria turanyora hari umusakita nyarega kwa gania Bunenchiremo yokoreta monchuria subura imebunge ya Bonchari na gochoro mochumbo motangani musubati ya sense ya Kenya nyorobo subura imebunge ya Bonchari Yasago konye na itu no tole kuru mega yao na ndi kwa tumeta bangwana balia ena batebeti naki nchenaona se to kwero Nicholas Kurerero yokuriye kirokyo bochumbe bunge yo mutenerwa basubati me county ya Kisii Muskedonya Doris Abure akoregi karo na abananchi kurwega tibinyoro aye bunge yo eryo kolya eira gochikomochora kobo muchumbo motangani musubati gaki abangina ngo batayimwensi bibuna mureiga tosibechireso tobwatyo mwana Doris Donya toto chikura kwa babu no mubungo motangani omukungu tobanege ndekemo Orocho mongina nereke kon liko bokima moko yinya mongina tay abagaka bange bararuo bobesi obangina tubweterane tobege ndekemo egenteke toireta sambiri chama ambire keno sinobolimo magana yisia sato konye mna mwachira tobori mugako yore igora twanjere omwana yakareke Wano ga ikira na lyako chako tabakari mwantebe tuwarita tenkore Wana itoko muganya bona achicho bona tokorera mugana ayo Abange nanteke toko batebi nabagaka mura ekerenga tobwata nekemo nekerenga tobwata ekemo nekyoko iro mongina Donya arari kyoko muira arari
ever since twasupportiri abasacha chigoti kyaragambira kose no mwana lende ndokora change nine abangi nangori atamurbo Kaukwanekirikyo niko Muskedonya aichaniro murayo rabisi asoko baisiko ya serikali kuirire bunge yo gutikara maiga kemagendero bonchali era minero arafu mogechiri more tukamfate boncheni ngechiri aya moigu Kisii National School Ichuni National School Hema yamanya gocha bonchali National School nero ingo mwago serete toko ngaineri ekero pora rekoros chirami igarenge serikali gosegarenge isiko chirami echichave tinyakundi akorosi kale isiko gosale serikali ingito twalere tienda momi ya magendera ingito twagoteberana ki okoba mutambe serikali ngokorere gasi oyo togochora tikatomochora sale ne serikali tokonyeke twarwana bono ligereri amagendero nari bonchali Nanyanigo niko Muskedonya akuriya gusika kurwa sikiro kyobotina babasubati gocha sikiro kyobo chumbe bunge yo ekyo kyobachi bese chinyinge korenganirwa ne ekyo kyabatina babasubati eri gwikerana n'amagendero mange asaba na inchibe bunge yo naro tabana kidonya ngo abeke gesima nyali bali suneke bisima mbire ngambe gatoro ngabeke itielyo gali na kirige chiro kyabangina seki imbwate chibese chikoro ku 7 million buno mu mama bwe account na kingo teberana kinaro lirebese nerega gaso bujumbe nyinge abangina baite bachandegete ebali etandire ebese ekirororo ikegara abantege ndo bagotaka nestima amache chisukuru chingia ne para ne chichi banto kwanza nchindo chega mambi na mambiende bonjari ngocha kotebera donya ndu tagetia tabesa to sere ndu ne chipara to tagete kuna to akoira muno mukungu na amache to tagete asibona gikiria bamere baye abo bagoteba niga bakore gikaro n'abanyari bali asikiria no anyome tkorwa na kubabori abamoteme kora abanchari bochori bore bosyo ose more kubagoteba nga orangeria abanyari okay ino n'abanyari bali more abanyari bali mbiya muri ngwane abanyari bali ekaro mungina sokire iga koro kwali sobo goseka iga sasokire ngaya gotinde ku bona nje donya for the first time mota etekwera ni nyari bali ngina abakorerete to so anya kungambisia sabunire omungu no yogo ntebi gabwate emeronge 5 yoka okobe bikwego tebanteme akarora rwe sadaka yonzi bona na nje bunanya leto mungu no munga ni meta sako na sako chigali mika mutigera akalu agante bigadonya na arolire bukwekego tebera nteme Kuripoteria Ensoko TV kuroiga bonchari county ya Kisii Chepethwell Machin Abego manchito murigeria tugusikana wikasi county ya Mira yokabiro mujumbe fense muyibunge West Mugrango Moske Kemosi nigonere ritkurigoro abete gakomochia abarai bali bakotebi Moske Fred Matiangi anyare kagoswa ase serikali nabwo kubwatirana ase serikali irikwenekia buna magana chikwirekiwa ase county ya Nyamira Kemosi boigo nigale omunyakirogo monene wikiama ya Jubilee Netaro yaye yogotaka kumanya buna bamenyi be bunge ya West Mugrango bamenyete ase binyoroime aiga no aumerande ya mate yonsi Kemosi nigaireri bagana gukwanira magendero ye bunge ya West Mugrango abwasatebire emechando ya bamenyi aba nerebweka oraye kore esa uria maiga ndire aiche nate baras manke gaige bonga erinde bakwani abantu bamitumbu yomore biamono sana bono tagete kubasaba abantu baminto moremererie omwako tiere no yomo toso uburai erindegere toreta magendero West Mugrango tokore bintas twatigerete oburai tobwate iga no burai bota wenere tukoba West Mugrango mbakere biamono rina abo mochumbe mwambwati basibuya twakorera basibuya
one ine rega twatigere tenchera na ende tugote kwansiro mwako nde kogendera gutumutwe nonye nabo Kemosi gatebire barabwo bona abantu be chama ya Jubilee niko bagwe atana borro kurasi chinkwana echo chasegetwa amona barai bali bali me serikali ritukule juma segetike skuru yo borso ya Nyamira bona Matiang'i aso ase serikali ime. Tunataka kuambia wale viongozi ambao wamekuja hapa Nyamira wanasema eti wanamwalika kuingia kwa serikali. Mimi nataka kuwaelezea wale viongozi ambao walikuwa hapa Nyamira kwamba sisi katika chama cha Jubilee na sisi katika upisani hatuna haja yeyote kujiunga na serikali ambayo inapora mali ya wananchi. Sisi hatuna haja na serikali ya William Ruto. Sisi tutatengeneza serikali yetu ambayo iko na mwelekeo, ambayo haina wizi, ambayo inajali maslahi ya wananchi, ambayo italeta masomo bora na rahisi kwa wananchi, ambayo itakuwa masomo ya free university education. Ase abarai balia bamutaarisirie Kemosi no yokorie kirugo kya seneta imeye county ya Nyamira umuinjinia Adams Muchenwa oyo nera senkwana ya yororire nere buya gitoko genda sobochorio bonene bole mutwe abantu bachora abarai balia bakoletera mwananchi amagenderero abantu baminto tigamba tebi 2027 kitariki 10 omotenyo nane ngochi gwaka tore chikura ege ntege tangani chora abarai bamanyete gasi yabo abarai batari bebitina abarai bago ikabanto abarai abonsi niko baireri bagali abo na korarie ganga ya Dr. Fred Matiang'i yokonyoro bugambyo bonene bwense nintuko ruga gusitu anyorire ngiragete koro ku Dr. Fred Okengo Matiang'i Dr. Fred Okengo Matiang'i gomole tayari kubwate si Dr. Fred Okengo Matiang'i na Kemosi unare chairman yetu ninja Muchenwa sobo senator abarai bago ikabanto turaigango limo arambe arambe Kasongo enda siende aende Kasongo bye Kasongo bye Kasongo bye motuga omuguru kawanja ebintoko babire buya igomo sko yo itomo como sabera Pero Okengo Matiang'i nera agendere kumwako ndego ikabe president yeito William Ruto agendeka bare batebire Fred Okengo Matiang'i Fred Okengo Matiang'i Fred Okengo Matiang'i. Vincent Monda, Ensoko TV, akaunti ya Nyamira. Nabigo manchito murgeria uyo kuriye kirogo kyo MCA Meya Birongo Kalibu Manyi nigagendete gusirebye wa SMEyo okwana kurwa asichiro Meya Birongo chinga kya sai bari korokia ebyo yabo nigo Caleb atebira yongati yemero biri asobokorerwaye na kugania kuwatiswa asekiruge kyononya mubaro monene nigo bwesogeti asomo yegoyo asabange bari eteira yugo chikweneke muna bachikunyara bakumubwatisya asegangeyo Ningo tare na karori dubasi kori tebe ko information ko yuhu no morori kugera rero tutete okuza kitalanta cheto asegetie kiga nandi kali rero liyoka togendere okuza kitalanta cheto munera abe muya guchimutubaye jensi abana ba minto ndete ko basororaiga tumonsa besito ni nako bokwega wa komosi egento kero kinga mineti asobya bayasai ngweta tole egento kya gatatu asante sana asante kingwira tole egento kya gatatu I want to appreciate for the prayers of the parents once tibalega iga ili kirudi nyaba tata abaiga baita basokoro na bamagokora abaiga I want to appreciate bunge la wananchi ere birongalia hoteli mwa Josephat to appreciate omugambi Birundo a system elia omugambi atwetebosa agatebebere gaigamba kamambi mabiresa to ande yamona sana above all ento ntetebosa babantu baminto babirongo Gen Z abatata baito n'abantu bonse yendra gusabira nibe sapoti yake gokina nande yendra gusabira ni omwana oyega akana kaiga na kaino ndorgo tigeronde nekeroge kiga basae ni yaito nere mokogoti poro unali mokogoti
werure okonya abantu banyali bali kyakyo na birongo engima nawakile mana nawakile asimwezi nawakile mwokomuya esimokogenda mogandilo mubwani mogandilo mulumuya mwomukumabukubamwelugere asante sana ilo omorembe Kwanijesi mbuya mono nawe kwanijesi mbuya mono mogenderere moike bunge mbuya mono mogenderere moike bunge mbuya mono bono nanche nagoki mono asengo kurara bonkurara buya kaki ukanyara umwana uyu arambe karibu wapi Puge, wapi Puge. Watu kuganiria maya na ende yaro kanenda basai na bange na ndabasaba bangu bumaene wate bibali. Akarimo watire bibali mu watu arekati ogarekesta. Egere ndo buraire ndo no mwiguru mwambi atebye no bwaino na ndo mwambi no yawo wanza. Asenye ncho. Naro lira se chitaranta cheirira abantu. Nakiekara naro chembia niche ne programu yega. Nabigo manchito mulgeria mokonyi bumurai bense Professor Abraham Kithure Kindiki nigo bene sokirina kuganyaba mibense mu yorogongoro Central kubeka semo chisegi cyage siasa na kwenekyo morembe kurengana na Kindiki obocholi nigo burakorekane na wita kurinde omorembe nigorokanire nsi ya Kenya nande nochikogenderera mwanchito mulgira turanyora chinkwana cha Kithure Kindiki. Mimi nataka niombe kwa unyenyekevu. Tuwe ni watu wa kuvumiliana, na hata kama tuko na tofauti kidogo kidogo ya hapa nyumbani, tusitumie hiyo nafasi kuvuruga amani ya jamii na amani ya taifa. Kwa sababu siasa ni mashindano ya uongozi na ni ya muda, na ikipita sisi tutabaki tukiwa jamii moja, tutabaki tukiwa taifa moja. Usitumike kuvuruga amani ya jamii, utusi mwenzako, upige ndugu yako ama mzazi wako, uharibu mali ya jirani yako, kwa sababu mambo ya mashindano ya siasa itapita. Wale watapita watakuwa viongozi wetu, wale hawatafaulu pia hao ni viongozi, watangojea siku ingine Mungu atawajalia. Sisi kama wale ambao tuko katika nafasi ya uongozi wa serikali, tunataka tuhakikishe kwamba tumetumia nafasi ambayo tuko nayo, serikalini kuboresha maisha ya wananchi, kusukuma maendeleo. Barabara ikijengwa inaleta manufaa kwa wananchi, soko ikijengwa ni manufaa kwa wananchi, stima ikiwekwa mahali haijafika ni manufaa kwa wananchi. Hiyo ndio kazi ya serikali. Hakuna kazi nyingine ya serikali. Na ndio tumeamua ya kwamba sisi zote tutashirikiana, tutetee serikali, watuletee maendeleo. Mambo ya uchaguzi ikifika tutapiga kura ingine kulingana na rekodi ambaye kila kiongozi atatupatia. Rais Ruto atoe rekodi yake. Wale wanashindana na yeye nao watuambie siku ile walikuwa kwa viti vile walitufanyia, na rekodi ndio itaamua. Hakuna haja kutupania maneno machafu, kutupa mawe, kuchoma biashara zetu. Sisi zote ni ndugu. Tukae kwa umoja, kama ni mashindano tushindane kulingana na kazi ya kiongozi. Mimi nitoe rekodi yangu, mwenzangu naye atoe rekodi yake ili alifanikisha. Mwenye anashinda anakuwa kiongozi wetu. Mwenye hata shinda angoje, hata yeye ni kiongozi, kesho Mungu atamjalia. Na mimi nataka nikimalizia niseme ya kwamba mimi naomba kwa unyenyekevu hii jamii ya sehemu hii ya Kenya ambao tunaitwa watu ya Mount Kenya, mimi nawasihi tuendelee kukaa pamoja.
tukiwa kitu kimoja. Mwanjito murigeria tugusuka mutwe nigo muraibe kiama ya DCP Rigathi Gachagua niragendete kumoche serikali satebire buna muraibense tarigwikira ni 200 yabya nabigo uraibwae nigatebire ngatibori obuya. Watu ya Banana, watu ya Karoli, watu ya Kiambaa, hapa kwenu munasemaje? 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 Karoli munasemaje? Banana munasemaje? Ate murauga atea? Ate Harambe! Wewe Ruto wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe muuaji, mtu ya Singapore, adui ya Mkikuyu, Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Bas, watu ya Banana, nani aliua Gen Z? Nani alisema vijana wapigwa risasi mguu? Nani ameharibu masomo ya Mwai Kibaki? Nani ameharibu linda mama ya Uhuru Kenyatta? Nani ameharibu biashara? Nani ameleta goons Kiambu? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Watu ya Banana, wewe vuvuzela ngoja kidogo. Mimi nimekuja hapa kuomba msamaha watu ya Kiambaa. Mimi Rigathi Gachagua ndio nilileta Kasongo hapa. Ilikuwa ni chui imevaa ngozi ya kondoo. Alinidanganya na Biblia akasema ameokoka. Watu ya Kiambaa, naomba mnisamehe. Naomba msamaha watu wetu. Naomba msamaha. Mumenisamehea? Mimi makosa yangu ni mingi. Ni muuaji si muuaji? Kawajiko aende asiende? Wangapi wanasema Kawajiko aende? Abo Mwanjito murigeria barikora imirimo b'iki county kurwase icyumbikiria ya County Government Workers Union nigo bakiganira serikali cy'iki county menze ya Kenya ko bari kemerimo abakora imirimo wikirano nabigo kubanekeria ase agiya yo bakora imirimo ukwana imeye county ya Machakos omukonyi bo muri kiwe kyombekyo Dr. John Nduta nigatebere buno bolindi obuya nigo boganiriro cyasaba bakora imirimo abo b'iki county. Mishahara iko duni, watu wamekaa bila kuongezewa, bila kupandishwa vio. Kwa muda mrefu unakuta kuna watu wamekaa hata miaka 10, kuna watu wamekaa miaka 15. Tunaomba serikali zetu zikuwe na utu na ziweke watu mahali wanafaa. Mtu astahili kukaa katika position moja, katika grade moja kwa miaka 10, miaka 13. Sera zilizomo za serikali na mambo ya uajiri, mtu anastahili kukaa katika grade moja, especially ukiwa katika common kanda. Unastahili kukaa miaka 3 alafu unasongeshwa hapo mbele. Tunaomba pia serikali ngatuzi zenye ambazo pia assemblies hazijapitisha bajeti za counties zifanye hima na wapitishe kwa haraka, kwa sababu hizi serikali haziwezi ku access hela kwa kupitia kwa controller of budgets kama hizo budgets hazijakuwa approved. Kuna wafanyikazi wamekuwa kiumia kwa sababu unakuta makato yale ambao ni statutory, unakuta pesa serikali zinakata, unakuta pesa ni ya pension, malipo ya uzeeni nakatwa na ipelekwe katika malipo ya uzeeni. Hivyo unakuta mtu akienda retire apati haki yake kwa wakati ambao unafaa. Unakuta kuna watu ambao wanakatwa pesa ambazo ni loans na hizo na SACCOS, na hizo pesa zikikatwa azipelekwe mahali ambapo unafaa. Hivyo unakuta watu wanapata malimbukizi, arrears ya loans. Unakuta loan mtu analipa na aishi kwa sababu hailipwi kwa wakati unaofaa. Tunaomba serikali zetu gatuzi wachukulie wafanyikazi serious. Wape wafanyikazi haki zao, na wafanyikazi nao wakipata haki zao, tunaomba wafanyikazi pia watie juhudi ili wapate kutenda kazi na wafanyie kazi mwananchi
yule ambaye ametuajiri. Kwa hivyo tunaomba serikali zetu ziwajibike na wafanye kile ambacho sheria inasema wafanye. Tunashukuru Labor Relations Court kwa sababu mara mingi zile kesi ambazo tumepeleka huko hazijachukua muda mrefu. Tunapoongea hivi sasa, juzi kulikuwa na makato ya kesi ya huko Bomet. Bomet kulikuwa na cashers ambao walikuwa wamekaa muda mrefu, wengine zaidi ya miaka 10 wakiwa cashers. Koti imeamuru warudishwe, waandikwe permanent na pensionable, na zile hela ambazo ule muda walikuwa nje hawakupata haki walipwe. Vile vile Bungoma tumekuwa na kesi ya wafanyikazi ambao wamekuwa cashers 463. Koti imeamuru ya kwamba wakuwe converted into permanent and pensionable, na kile tungetaka kuomba kwa serikali zetu gatuzi ziache kucasualize labor. Wafanyikazi waandikwe wakiwa permanent and pensionable, ndio wakuwe na uhakika ya kesho watakuwa kazini. Manchito murigeria negatiaria twasangire na imambia yabono kurinda sibono nigonta itinari tukwarigania sense mu chigaseti na rutura kumanyinga wikira boniga ninkirikagende to kurekana imensi ya Kenya chiabisi ebinyoro beitu na bigo chinse chesko igonga aseta ikaya moyoka tonyare to kuirana tugende usangana ya somuru bitu we soko wakire. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwali ya kuibire chinguru kirali tukonesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Ase inyagitari ya Walfit nere inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending
of medicine. Yani gege senyagitari yetu ya Worldfit itogotumia chinjira isatu yokogwenia marwaire. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndirunga international herbal medicine. Asenyagitari yetu itogo make sure nga tuakolire diagnosis tuamanyire mechando ya gobwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa mariogo nye kwa buli wo marembe n'ekindwara cy'inkongo n'uburiri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza eyo kwenye manyekantibu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiro ya marigiti omuchishobo songo wose tuakirisimi asi number 0722245763. Ekari yakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo umurira akwenda ukora matukato lakini ekero bakoira na riyo wachakora daktari bya kabere bya gatatu bokonya babwenete. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia singa kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat.
obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulengeta linchira ndio sira krobulimi obyoke enyore libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igyo bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyisimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamaragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi obutindi nobosombasi amate ninkikere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikarwarigo panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichobutindo mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitananya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana maya Mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyare kobaga gosoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Yensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi ekerendwali yakwibire chinguru kirali tukunesegi ekerwe kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ninto mwali bw'omuchando Eretariane Dr. Kena Moses y'umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila asinyagitari ya Walfit nere nyagitari ntangani ase East Africa ngima asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine yani ngege nyagitari yetu ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine tuatumia nutritional medicine na ande tuatumia njugunga international herbal medicine asinya litali yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire mechando ya bobwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa maliogo
onye kwa buli wo murembe n'ekindwali cy'inkongo buno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora Samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantabu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti Omuchobo Songo. Wose tuakirisime asi number 0722245763. Daktari gakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo umuroira akwenda ukura matukato lakini ekero bakwira na riyo wachakora daktari rya kabere rya gatatu bokonya babuyendete. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Ekirendwani ya kuibire chishinguru kirali tukunesegi ekirwa ikirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ninto mwali b'omuchando. Eretabiyane Dr. Kena Moses y'umunyagitari nachagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit yachagete 2005 asomucho karatila. Ase inyagitari yetu ya Walfit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekorunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari yetu ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni amarwaire. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndikunga international herbal medicine. Asinya kitali yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobwate, wekere njira ya professional
laboratory testing twamanyago kwa mariogo Anya kwa buli wa marembanisha ndwari chinkongo buno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid igati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samaga jo Alisa Plaza ejo kwenye manyakantab na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nichiru ya marigiti omuchishobo songo wose tuakireseme asi number 0722245763 Daktari igakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo umuroira akwenda ukura matukato lakini ekero bakoira na rio watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya aba bwenete Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chumuligiriri chabeire nse ya mwana chitaka 19 chetira sema mbia bono nande togoso asensemo y'ekigazeti elitonyara kabato kuligiriringa ningikere ase ekigazeti yasokobogo kwane mbwate gazeti ya The Standard nabo igo nimbwate egazeti yabono igasema mbia bono ya Daily Nation ekito kikaba to kuligiriria sobwango kulende ekera emambi bune igo mwanchu muligiriri yabeire kera togoso asensemo y'ekigazeti lero tugocha tuarete setup ikoma chikabenga sini nige kagera bagene baito toko baligani eli twachakana baro twachakira ase kigazeti twagenda goika chinsa isato nenusu igontagete ko baligani abagene mbwata ase studio semambia bono tiganchakire kuruma atalia tubwata musnyasani nigaro muliki mwancho muligili nabo igongo charo kwa na mangana kisiasa ime yense ya Kenya nonye nisko yense ya Kenya tigandara mwali bagara gokwani asemambia bono akia moswakire unaweza kuangaliwa weekend ya umbia yale kabisa weekend ya yale ngewia sana Nairobi ya kwali weekend na wiki ya goruli tukolia Ramisi na agenda county ya Nyamira ngadara chi constituency bere West Mugirango na North Mugirango West na North Mugirango na jeta se United no nyense ino sogoeta nyasi mwamu okay ngagenda Masaguru kunga Sironga Malindi kagenda igo paka ngasoa nande uchimatari mura yoyo munaro naleta goteba chipara oteba nyenchi igwa kwanire sema mbia bono tiganere mwaligani Hassan Nyang'au nigare boigo mwana siasa mwanchu muligeli
goteba ari nganguri yari kiru kia magwa watima etigo serero nkoine kiari ngana bere igo nabo igo gocharo tokonya kurigeria magana ali akisiasa gendete gokorekana emese ya Kenya ngakiasa ni bwakire muskiri no senti bwakire bya igo ngumo kwani omugusi una ngenjo ya Nairobi tambe yore gusi yore Nairobi yore jinse chia Michael nakobariga ninga asenso ko bwakire nakobwa mono na inchente benga bono twatigairiria matuko 365 rinde tuikiri tukuriri nene yo gokoro kwa mwoko nene okuo nyasani atabe wiki ringera tana go participate ya sogo saliense na ndakariga ni abantu nga abana matuka ya tuguchaka kubara kururero na ndenkagirite none nsoko bino inu bono mobwenta kubeka gari ya screen ya inguno countdown ya chakire na kubwa mono ringana rinde ya makwani ya manene tigenda ase aba adventista bonsi pi asengenje no musimu wechikambi nga tokorogo chora se etimu elia nego kwana se omwaka oyo ekirenga kirige gotebekana kyo mwaka oyo kebe kirungi abantu bamenye ni kirenge ekyo abantu bamenye ni kirenge ekyo mbiya mara sana asante sana mwancho murigeli koigure uyu akorunga Hassan Nyang'au mbona nagotebinere no mwana siasa tigatora igwa kurwa soyo minto kurunga Samuel Mumanyi nere ni garo muliki nabo igo mwancho murigeli gocharo okwana magana akisiasa imense ya Kenya nere no liyo rangire tibwese bibilia agatebunga Samuel igwera liyogirio moneno ye saminga kiwakire wakire na wewe nande na kama pam in fact naye kwali ngomutanga ni gaiga ndawo kwanya abancho bagire baito siba muntu mwenye tinga sababita kubikiria nasaya tukira nderi tukiriyo tari azuwanje kuli waito tazenye ncho yosera bwana bwanje bwaye bwaye tukira switu kuri yao yo ngana nchenda kubwati sio mulisi yayo aso kuanalia bantu bamita Adventista chikani chingia mwako yega nawe tukwate timu ingia yese konyalekana nga abarandi batwerere injiri abakonyora mu buchinjingo chikobe ogonchore lingo chekobe lakini ngento kiabere Samia sama tukabwango iga okonyora nga twarandi guli tukolie ikielia ye sabato twarandi guli tukolia umukubyo Sunday nonya nilitukulia ijuma tikigo ikajumatatu Jumaine igotoka babantu bense kegima akoro ndeze zikero monto torina bense nandere bibilia ko tabere ngaki utaiyo nonya noyo asenye nchosi njutoli mei luanya sai kwanyora na manyinga ya itegeta somo salaba na yasenye njutuna abanyabibi necha wanchu murigeli kwigure litaga litwara chakire seseme gerona ari gukwana na Hassan ngakinde nande batinga abantu batoreterere monase se no bali ba pasta na basa berete William Ruto akabe president okay digatora tigera wanchu murigeli asobwa gotagete kogenda ndigerelia amangana mamwe mware se chigazeti semambye binere ekawaida tenta etomo director itara tobekera torarigelia sekerenga ningi kelikere se chigazeti chimu chonsi ipigo se chibogorete asamangana mamwe mwa semambye bono elitonyara kaba tokoligerelia nakoranga ningi kelikeroro nyara kaba nko kumanyia semambye bono gazeti ya The Daily Nation semambye bono nige kwananga 1 year to go mwaka ya motigalete togende bosyo kulende chibichanchi bekire gabu mwanchu murigereri gati yabo bali bakulige birugo byoburaibwense muraibwense no ali gati ali ndoche rigade gachawa nindoche Edwin Sifuna nindoche oyo korokunga Fred Matiang'i na boigonga morari gade gachawa ngamoroyo minto okorokunga nere David Maraga nindoche Martha Karua asebiche na boigo nindoche Kalonzo Musyoka gazeti ya The Daily Nation nige gotebanga nigo bono litukolia rero babwatege ntuge korokunga kirenga na nimona asibabwete nkwana yabo babatebanga no mwaka oyo mutigale tobochori bochiko babo gokorekana na buna kuigwasaniria kwana agateba Innocent countdown ya chakire toko genda se gazeti ya The Standard semambia bono gokwana baligoro where are they ngai baberete semambia yabono wancho muligeri bali bakoboli ngai baberete semambia bono abanyanyimbo bakobwatanigwa na kiliyo tebekananga no boitibwa renge bumuswati kuna Victoria Mutiso munyagitali oyoba gakora swa asomo chiyo Nairobi mwancho muligeri na mabolia akaba gakoligerigwa se gazeti ya The Standard na nimono ntochikoba tokoligeria sobwa ngomono ni ndigerelia gazeti ya Taifa Leo semambia bono babatebanga kivumbi chaanza
mwancho murigeli batebire nga bono nigo nande kororekana ng'esiginyi ya chakire kera bakoba bagokwanera nga umwaka bw'ikirubire 2022 nigo bono ori bosio na abakenya nigo bagendete ko bakwiyarigani kurende bari bagendete kwiyarigani ya senchera yobwikiranu n'abana siasa na anamonasi bakoba bagotebanga ningi kiligendete nabo igongo kwana bali huenda mamilioni ya kamera zitumike uchaguzi ujao mwancho murigeli batenga chikamera nje chikoboro cyo chikoba chigotumika sobo cholibu kurende nabo igo gokwana bali igoro koti ya piga breki ujenzi wa misikiti na mwancho mulira bonyokuba wesomero manyenga nke sasimiro kieke kia Islam Kenya rikoba kiegotene nigo nabo igo na nindo chegaiga omwaziri w'ikegancha yechibesa imeyense ya Kenya gagokwanira John Mbadi asakale bateba nazidi kuvumisha ODM agotebanga ODM guchinde kwa bango yekini guchia sekerengo kindi nabo igo tugende bosio tonyaraka batukurigiri gazeti ya The Star kwa neregoro yembura embe nige atigire semo ya Kitale Eldoret utatwara gento ikorukwanga ligesa lyechibando mwancho murigiri nabo igo biche engiye bekiregali ese gazeti ya The Star semambia bono kwa nabale igoro ye nyomo yaba yagakorekana gose ekerora nagiye akorekana egati yo mwana bw'umurayibwense ogorunga Shalin Ruto nabo igo no mungwana kurwa sense ya Tanzania kurukwisaya nara asemtandao abandi bakale batabanga umurayibwense ya Tanzania kwane kurende abangirangiri na bange boy gotiga ndase gazeti ya The People Daily maiko aliganya bageni bana bakwanira mankaigo nige kwana is Ruto a temporary incumbent mwanchumulire ngo boli bali liboli nenenga ine umurayibwense niga chikoraba asigikago na mete nengwane ngaya one term na two term ne birimo kwa babiko kwanu siasa na liboli ya gazeti hiyo ya the People Daily asbakubolinga boygo kubwatekana nenachi ya omwaka useke kambiro ke abanyara ko bagatebanga ningeliyo chikaba igoro yo bachorwa umwaka w'ikirubere 2022 nabo igo mwancho mulingo babali bagokwanira igoro ya maguta asbagatebanga na amabuta nigakorekana ataiya seri savili yense ya Kenya nabo igonga akero muchando olia ogendete ko bagokoba sensenkima igoro ya maguta mwancho mulingo libo igese gazeti ina bogonyara ko bagokora or buna bagokwana what will the opposition do if it actually took power libo linene ko boli gunga ingikelia bali bakwamirelia serikali onyandi baye guli bagaboni galio chikoba bakora ense ya Kenya baraye bagokora nabo igwe gazeti ya Business Daily asobwa ngogo kwa neregoronga oyo kabere umulikyo monne nigo bono anyare ko bagakwira libagali nene ase ebengi ya Middle East Bank of Kenya umwancho mulire bogwe somera umanyanga norulyo yo mu PS yo nyare ko bagakwira libagelio na kunyara ko bagakora ngikiligendete kulinde igabu ase gazeti ya Business Daily nero nebegete ebicha na nemono ekobage ukonegoro yekyombe ya IBC ngkibo cholboka babokorekana totambuke toso asaba matese mambia bono ngokwana bale ase gazeti ya Mwananchi kurua sense ya Tanzania sababu ya makali bei vifaa vya ujenzi kupaisha kodi za nyumba nabo igo mwancho mulina baro bagukwana igoro bwo kina kwa magoli yebintu bwebo agachia sense ya Tanzania nabo igo akara bagotebanga magoli nabo igo yechinyumba agenda takabaga kwa igoro nabo igo ngokwana bale igoro yo mo soyo mo banyanyimbo kurwa ase kerengo kilibateba kia Mbaruza IGP na boy gongo kwa nabali igoro yo motenelwe lichiko ime yese ya Tanzania wesomere na koranga ningi kiligendete boygo ase gazeti ya The Citizen ya mwabo Mwananchi mwanchu muligeli igo kwa na igoro ya siasa yechinse chisikonga kigendete kwa gekoirera akirengo kya maguta gukina sense ya Tanzania na namona maguta bago kwa no mwanchu muligeli na aliyogo karanga na mankaro na bogonyara kwa bago wesomera na koranga ningi keroro na raitira samangana mwamu yechi gazeti yesema mbia bono na ndenta tomo director ne anyara kwa bago display on si pia mangana yu ama mwamu ase screen yo tokonyara kwa tokuligereli elin chake nabageni bana sobwango sana tochakire umwaka noyo motigalite togende asoba choli kere gazeti ya The Star Daily Nation mwanchu muligeli buna yatebire asembambya bone ligeteli uko lyabene bako bago kwana bagotebanga nigo bachiko bakoligeli nga kisa bali yo bocholi chiko bage korekana na namono kilibako bago kwana rase gazeti esembambya bono nigo bagotebanga guchakira bono iga guchibosyo nigo bachiko bakoligeli nga kyomo Kenya chiko baga kwenyora libagali ya liyo gokorobo choli kubwatekana na biribire aseli chiko liense ya Kenya na ndido batebanga mwakogocha litukolira abeli ati chikabere nigaba Kenya barabe bakongoka ase bitaseni obyo gwakire chikura gochakira chinsa 12 cia mambi libanyara kwa bagochora uburayi bako genda busigo igama boli bako bolinga nelia
nga nuisanigete na biri biroro kurende nigo bakaba bakubeka chibicha cyabali bakurigia uburayi bwense na mono kira bakaba bagukwana rigoro ya Kalonzo Musyoka, David Maraga, Martha Karua, William Ruto, Edwin Sifuna, Fred Matiang'i nabo igo Rigathi Gachagua na mono gukwana baligoro ya chichaba chiri banyare kwa bagwaka ase chigazeti nabo igo ngo babali bagukwanera igoro ya sabali ere gochibusiga iga asabali bakaba bakurigie birogo iga iga ngo kwana balenga chitariki 10 nigo bono mwancho muligere cy'umutinyi oyo gatano gatatu bagatebanga nigo ekyombe kya IBC kyaberege kurwe enchira abali bakurigiye birogo muri ngo kwana bare igoro ye chitariki 10 cy'umutinyi 10 chitariki 10 cy'umutinyi 10 nakabere ngo tabarenga nigo bono mwancho muri gere batabanga issuance of compliance certificate to complete political parties bali baratoke bachikwa bakwamira nabo igo chitariki kyanda cy'umutinyi kabere gukwana bare batabanga bali ase EOBC boni ga bakorera serikali gose mashirika ndonsi pipo wente kwa bakwirusukuru babisi nabo igo umutinyi gatatu chitariki 15 nemo nigo konyora ngebyama bionsi pibya siasa byanyara kuba bikorwa list yabo yabana chama nabo igo chitariki kyanda cy'umutinyu gatano onyore bali bakikoba bakorwa n'ibirugo byo kuri y'uburayi ase birengo bali bakikoba bakoba bagwetenera boka bagurunga independent candidates batoke banyara kuba bakuru bimanyirira n'amali yetabo akikoba gakogenda nabo igo chitariki 5 na ibere nigo cyuchikoba kigoikia omwali ubo gukora chi campaign nabo igo swaka bagoteba umwanchu muligeri eliku yaliganigo kibosio bwo gukora bacholingu kwa nabali chitariki 29 cy'umutinyu gatano goika umutinyu 11 goika umutinyu gatano alimo chitariki 11 nabaro batabanga ebyama byage siasa nigo bikikoba bikoligereringa bya cholire bali bakikoba bakwiruka kibendere cya bagrotabanga nomination ino mutinyu gatano goika umutinyu gatano alimo guchakira chitariki 29 goika umutinyu gatano alimo chitariki 11 tiganda cha kirasan yakora nero koligie kirgo kia siasa asema mbia bona Hassan IBC ya rolekanire korua biribigwe takere nabo igo timeline ya events yechikoba chigokorekana na anamono biribaka bagokwaneraga batabanga n'ichinga kya bakenya bachikoba bakwanda kuligyo bocholi usaba chikoba bagochora barayi bali bachikoba bakubara kalende a calendar year soka like a month ago basokie calendar of events elinde asomurwanere onde bwensi arorenga kiago chaka kuyarigania kuyaline ne calendar iyo ya tebirenga goikera umutinyu gatatu umutinyu kabiri chitariki kyanda onde bwensi ogokorega siasa company ende yonsi usasa serikali otete kuriye kerugo abo werusi ya semere meyu agende ko chaka bono kuyarigania lakini omuntu otete kuriye kerugo bya ore serious takuganya chitariki chirikianda igogotiga mapema make because bono iga amangana ye campaign are very intensive so tokunyara gojagulo bitu in office na kogenda chi campaign alafu egentunga getege kogera abantu bakuburi kubatige meremo such that imbago twari advantage yo gutumia public resources gose company resources bagenda kweonia saba na inchi umuntu nabo ntaichege skaiga irinde onibia chitariki kyando mutinyo gatatu bona abuno yatebirenga muntu ndebwensi ukuriye kerugo gwetera se chamende yonsi oborwanere ribono bwechi egento kerike kuri ticket you know the most coveted thing you kuri ticket ticket ya bono mbivu na mbiji ali gocha korolekana gento ngirikere kongwa saba na siasa una toliga mugambi negento kuri ticket mo especially as chama chirima de bono chama chiri regional una bono se togusi ege okagerunga Jubilee nebugate Ubunyamasi aiga abamate baitu baluo Nyanza ODM onyege gochigotwara nekageru gotwara Ubunyamasi Central Kenya DCP seems to be taking shape so bono egento bono amatuka ya bone county dine to koraba kachitariki kyanda chia okonyora chi ticket abuno omochandoro mugambi abuno no abatukuriye birogo totali korara but finally as much as IBC are rule timeline here again don't care kamo
very fundamental. IBC went to come out very clearly that it's going to offer credible elections. Okay. Tigangira nese Amos kekara kwara kwanira. Amos, kero kuligiria ene order of events buna chichikoba. Ne mirubilie ke ise koba geko gende nyencheiga. No mwaka bono yo mutigarita abakenya bachikoba gochora. Bali basabete myaka 5 bono iga sekerengo banyara koba bagupimwa biri bagokora. Nabo igo ise kuligiria igekira babigete chibichechi. Bataba they are telling photos. Igekara abarwaniriya namono baligirira imbali bachikoba kuligio borai bwense nabo igekiombe kya IBC na kero kyarure ngakyo chikoba gakora imiroberi yabo ise kuligirira iga bono no kuminyoka n'ekingaki nabo igo ekera bakoba gukwanira nonye n'enchira bachikoba gutumikeni bekero kuligirira schedule buna yasokire nabo igo publication ya Daily Nation buna nyara koba gakoro kinga nigeka kyumwaka yo mubono guchibosiga iga bakenya banyole libaga. Are we ready to do this? Igo nkagerete nga IBC totally prepared for elections chigoja esenye binte binge ya IBC yakorera muna bono ose kolgereria wiki ya eta kotinja tebanga chikura ochibonete kobarit kuriankio kubwatekana ne constitution contradiction yo IBC yairire myake menge sana ko seek interpretation ye chikura muna chibonete koba kero sikolgereria muna bono gochimaiga gaiga abakenya bamaitenga chikura chikoba baada ya miaka 5 lakini katiba yote wanga chikura chibonete koba within 5 years. Yeah, actually onanga bono tuwa chikora chitalikire nga ikomene bire cyara kuba ankyo ananga nange tuwa chikora lakini sikoligereria contradiction yerese katiba abantu babonete on matters election abantu babonete go interpret lichikeri buyago konya lichikeri libe interpreted byana bakenya na IEBC because katiba ya bono ya irire miaka around 16 ya menyire miaka 16 miaka 16 kanga twarorerese katiba gwata magoso ganaria muna bono oinyore President Kibaki ese tamu ya yo moiso igagambete miaka 5 nomo na President Uhuru Kenyatta tamu ya yo moiso gambete miaka 4 lakini katiba ye egento ekorango tanga IBC totally prepared ngeringa kanganere gokonya abakenya ku understand lichikeri kyara neri yabo na liriko ba control. However, esengenjo ya traditions and usages yani enchere bintu bikogenda ngira abantu banarete neba lichikondero neba lichikondiyo IBC yarure calendar nga wikanga kigete bintu gete bikoru wikanga kigete bintu gete bikoru lakini rende bado na ande IBC ngendo nateberanga teli prepared ama tukama ga IBC ateberenga tebuati nebwato bulemeru wa chibesa kusia allocation koru esa serikali enene chiranyare kubakonya barani campaign yewo yani barani chikura chigocha bono ekero IBC goteba ngamba akonyara ko rani chikura ne na resources chiri babwate na ande serikali derate ba usenko ba menteri chibesa iyo immediate ngamba prepared ko kuyaliga digoyo tigagira ne Sami asemambia bono Sami ekero kuligira bono iga schedule yaruru and nonye no kuyaliga ninkogenderete bono igo isekora bagokuligira sensemo ya siasa barai ba siasa okuyaliga ninkora ora sabarai ba siasa twara kwanerese kerengo kilgia IBC maybe nabo gukata cross uligira linga ekera okuligira schedule yero sia nkie ko bage gukwana ucha somo Kenya kero kuligereria schedule ya IBC that we read from munariso ya kurwa ensemo yo yabarai my date ni chinga kichiria chyo kwara baba no chebe kiri mnabwa muramurire nalio ochaka korora ngaki ochaka we assess yale nebintu binde in short egalo tokulireria asenge nchuyo muchanganyiko gwa IBC kusa senge nchubata kwa tie bantu muna we minto asani I mean ate bire lugu ya nena nasani ata bana otherwise no tikura tiare kwa according to the constitution tikura tango chia kwankyo that is what the constitution interprets
ekero mubaro ibwa matukororo ndobo at 5 year term mo draro kana nga 5 year term the constitution tulikoleta manganayo lakini sasa moya barayo na sengencho yobole merwa gusokole uwa ibisi ko implement ibintu biri 1 2 3 biri ko implemented iwako nyoranga nona barayi bono ngamna bariga as much as barawo be bangete towards 2027 elections still mbaro jinga owaene gusu yambole bawo chipara from the for example from the opposition side as I mean onya nyasani igata banga they prepared this thing no ba ega kinere to wa general election ya 2022 IBC gatenenega they prepared they are prepared but you saw what happened at the end of the day so nabona yake ruwacha akiko wa mangana na IBC they prepared ayechaka ko manyanga ki umojanda tungire to ganda to ko prepared to ke manyama pema before chinga ki chikorteki chinga ki chika aina samarane igonga tuachakire ko prepared electoral preparation na mangana ya bara nomination na mangana election campaign and statutory processes chuma edenjira aligned na IBC na chikwanda ko conducted para general election tallying and declaration of results but one question there ina ki abarayi abakwenda kubuli uburayo by in IBC batayabunga na record of conduct elections igebwate chikabu chinyinge chi question chinyinge chibana to ko answered but chitaraba answered igonga preparation ya barayi na bako babasa ni gayo ne bange to chaza ne bange te so enjere ndene ngana barayi bandi na baro pakote be bange te bona bati question ne laki obarayi okwebanga kwabo na ibizine bange te ko bakolera ko conductirie asani atabunga credible election so that's what I can say. That is what you kile kilo atebese mambia bona ekero mo ngiri togendete ko batukuligiriri anamono igoro yokuyarigani okwo biga igamba begete schedule nandi bona nagotebyo mwancho muligiri bagoteba litukulia lero niba chakire countdown na anamono bachiko bakuligiriri ngaki abarwaniri bachiko bagotumika chibesti abaso gukora chi campaign gukwana bare igoro yo kuligie kirogo kyo buraibwense swagoteba nigo muraibwense abonete ko bagagotumika gwetani chi billion inye nugutainye chie ekera ko bagakora chi campaign chia ngokwana bare igoro yo mu governor o mo senator no mu women representative nigo babonete ko bagagotumike gatie chi million 12 nugutaisa to goika chi million 123 mwancho mulili yo kuligie kirogo kyo bo jumbe nigabonete gotumika chi million 12 nugutaisa no goika chi million 123 na abo igongo kwana bare oyo kuligie kirogo kyo bwe MCA buneke bona asani yakoligi chi million 2.5 goika chi million 20 nabo igo ebyama bya kisiasa nigo bitebiri bitbe bigotumika goitania bibasa goitani chi billion 15 egarabo kuligireria as spending yeye to chakire nande amus semambia bono spending yabe kirugaiga oyo kuligie kirogo kyo buraibwense atware chibesti ku 4.4 billion echine chiyo gotumika at maximum to basa gwetani IBC nere realistic nenya ro control ya bana siasa aba ne empowerment programs chibuchete te basa ko banga ne serikali yoka no ena bara ibali SSM yo kwamireria serikali no embara ba atwali empowerment yabo yekerengo kia bugeli bakuligereri ngobwata kana nanje IBC gagandate kwaga chaba kurumia se ko bari baga tio gutumia je basa chinge kyaro sikuligereri muna bono senge jasani alega iga ward ya mawagwa asani egeraire IBC emotebeti ngatumie chi milioni 3 151,577 turigeli wono imagwagwa tu tugirigererie sengenjo na asani nara na bara basokoteba ekero asani akoeguribaga gusagotebwa atumie chibesechi chi milioni 3 lakini nande largely gemanyikanete nga aisokutumia chi milioni 3 aratumia around milioni ya mase kwibanga muna bona maguta kobega chi posta nini lakini jibese ichinde go chiraba sakogende saba na inchi nande IBC egotebanga asikonyora jibese kurwese innocent yawana te gochi listing a innocent na musani ku innocent na mwete jibese chinga naiga nande ene renjera jitumiete lakini usikurige lyo mushara bugo monta kraso iro office
unabono tucharoke togende president president yetakire gutumia 6 point something million ekero mo president yatumire chibesa chingana igo na ande gemanyikanete ng'a president omushahara waye gori 2.4 or 2.6 million omutienyi igo geminiti ng'a IBC igegotebia president yetumie 6 point something billion lakini ekera ochikoe guchibesa chiaye ekera ochikoe chibesa ko agutumi chibesa chiaye muno mushahara igara anyore inse billion yemo inse ya in fact yara anyore inse ya 500 million so igo geminiti ng'a ekera gutumia chibesa chingana iga oikari yenchira ere extra constitutional esa konyora chibesa chiaye kera ta kurusi chibesa korere biashara bia yagenda abeke alafu nanda aruobosa otebie abuno ngororera ng'a IEBC ekara bago ikaransa kiagara ina nomo usikurigeri jinse chiri developed abana inchi bago behave muna bago behave bona abana inchi bali bagendete go behave na sifuna bagendete ko mwachi besa lakini kubwatikana ne richi ko bona kubwatikana ne act kose kubwatikana na wochika IEBC arure ejiwe chiri sifuna ko kuna abana inchi aria nawo chiri ako guchire cash garia nawo enete go chiri stinga omungi nagete korunambale nangete siringi ya musini this ekenege ndege kongu ege kongu IEBC tanyale go track kiagera tebugati muna bono ayo nimanyete nabo asaniara basora bakororera asania mabero mutenga asanilero omutienyo yo ninche ndaterere campaign ya omo echibesa cash gari IEBC kunyara go track besa munecho kunyara go track besa munecho so ebinde IEBC ekobeka tindo jigo senere realistic because na ando isikurigeri buya igonkorora ng'age koba ekogosereria enjira gete kiaro isikurigeri nonye nore kalawe karo kikura cyari wa kumuisonde IEBC ngotaba yarenge ng'aye binde nonye nete kone che munyekero go IEBC nakwanete muisonde ng'ana ki nabo tora base go disqualify abantu ekonye konye kwerende na ndaga munyekero ragateba yani ngokwana IEBC ngokwanere binde tari kunyara ko implement okay entagete kwira ndase Hassan manya koba asobwango umu director nerekera kuna kuyarigani utobekera clip kya umweshimiwa Gladys Wanga kera bali ngaso osangiriria anemono chibesa se county ya Nyamira twaroche chibesa chikoba chikororeka noro 4.4 billion kuligyo bora ibwense price yo kuligyo bwa MCA mogende up to 20 million naboigo togenda so wojumbe up to 123 million naboigo mbabegete chibestiri abagavana bara bagotumika aba senator naboigo aba women rep kero ko bagokurigiri kabweke IEBC chinga kichinde iga no korusi gento yikorukunga ubutumeki bwe chibesa bobe nabera toke ekera togukwa naboni gato buna amosi atebirenga oko noko beka uburuso bobe kurendekera kurigiri nabura nyore 4.4 billion ne chibesa chinge sana abantu bandekera bakurigyo burayi bwense gutumeka bari chibesa chinyinge sana bakonyora umurwanilyo ya wamwiro bekire 100 billion ni price ya bekire yo kurigyo burayi which is a mistake and then finally liboli acha kubolia keroche ko ikaran service chibesa ora bego cross kuruoro ekero wika 4.4 billion for example kero to kurigyo bekete 4.4 billion tuligyo mushahara bwo murayi bwense uli milioni bire ya ole 2.4 million uise gwakirwe segeka kimya ketana torgo se kwa recovery chibesa echo na bintu binde uisekero kurigiriria ibintu ebi bwana nayo lesa siasa number 1 a capping ya campaign financing egonta tego whatever IEBC is not realistic engane yegente korere is a simple copy pasting asa country chiri chiagenderaire na desengenje largely constitution ito yabete drive dikorwa sa country chiagenderaire bona we are using it okay mu director no sabire turagenda mutimo kasini ne tumaye ko batokwere na karatoga ndoso mutimo koyo nigo tokogenda ne nkwana yo mweshimiwa Gladys Wanga egara tumaye ko batokwere na sobwange gento gireta tekora fix mwancho muri geli chetri stake 50 maiga yense ya masema mbia bono kwere na tole asobwango yo hapo. Mimi pia nimeleta mchango yangu ya 1 million shillings. Irene Rene Mayaka
Mayaka pia kama mwenyeji unajua hii pesa yote ni yake kwa sababu yeye ndio ameleta wageni. Lakini yeye mchango yake mwenyewe pia ameleta 500,000. Uko hapa. Mimi pia nimeleta mchango yangu ya 1 million shillings. Irene Rene Mayaka pia kama mwenyeji unajua hii pesa yote ni yake kwa sababu yeye ndio ameleta wageni. Lakini yeye mchango yake mwenyewe pia ameleta 500,000. Na niko na mchango hapa ya rais. Rais anaitwa William. Na yeye ni nini? Tutam mama si tutam. Bas. Niko na mchango yake hapa. 3 million shillings. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty iishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwage acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikaru arigo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi twakirisimiese namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichibulio gukora chingatale ichiobutindu.
Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Bwachumbuligeli na detu ile nile chitri steke 55 na motu wachikora bikili yugi wiyake yako gara matekero muligeli yale nyombere na igwete yugi yako na gobolinga innocent yugi linga kiria boraiga bona twakobekire burungasa ni kwiranire bona tumekelirie kanisa wate bagadirie kanisa waro asadi ekera tukuligeli boy gona litwali gukwana igoro yechibesi mune cyo chikoba chigotumeka twabekire fute amini clip ke abaishimigo balinge empowerment program ase county ya Nyamira kwa HBS chikurwegwa na IBC nera yabekire expenditure lira nyaraka bagigotumeka bono nacha kasogo tebanga number 1 constitutionally constitution to gutumeka ne ito tokobetie to tureri to anga primary ke to to kara muthakuri kanu si waturesi kwirurire literally ogokobi to yo kobeti kuru America chimbuanchire chitarato ikera lakini chire n'aba America bari barabu na intu to gutwara maiga ngatanga gwetera se katiba ntua ikire birengo biria byaba America because your constitution to gutumeka na bebwekaine yabo ekenta kama turi na maiga na karokyo but to tanyare inkiria gya campaign financing usechibesa to gutumeka asoko kora chi campaign abantu baria mbabwate a discipline and their form of reporting on the finances chiabo igere yani gere ngikeranu that is why no ebabwate no ne culture ya taxes erengia sitoga iga igotomeje tororo abantu bagakora emirimo into millions of them batari gwakane bango because there is no proper system na ende na bakana egento kende ngerege ko baro kinga nkitoko no gwakanda because bango yatuga koraki tiri gutumeka bia bono egente kekyo gutumeka chibe sasa si campaign na intugi atulira maiga lakini na maiga tuliete tubosa totanyare kugikerania aseki aya kwabe kile clip gaiga gekoro kia Gladys Wanga kaga kori umuchango Nyamira presa isiri tukuria chuma omushara o Gladys Wanga igotoyo manyete ngabuno mugabana yakwa kanwa 1.2 million kako iguna allowances aiki let's say 1.67 gakorusi webango na denkwira nararata about 1.2 lakini Gladys Wanga ne kyombe ky'abantu bunabo Gladys Wanga karusiringie milioni yamo ari Nyamira milioni yamo bono does it meaning umutinyo Gladys yakogenda without expenses chiabwaye aya bamaye gotebanga president William Ruto oruro mochango wichi milioni 3 omoshara wa president ngamwa yotebaga iguru 2.4 moena allowances na bareke 3.5 kakurusi webango nebinte byasha ateba ne housing na nkurusi wale irenga chigo tigara that is what I knew wakiro mwateba 2.4 abwa no choga okamentwa now 1.4 kakurusi ku taxes oyo muntu gutigara litera na 1 million ngakia gutoka go changa 3 million at 1 go ngaichibese chia ruseti bono nakikeria oyo mintata na bono ekero aya a problem wende as IBC put apparatus chi apparatus chi ko enshwanga chibese chibuna tuatebeta abantu abatumie 4 billion muna muntu yo okumubwati kwaye muna kwagendere and a good monitoring and reporting system na kene utumire within chimbebe chiri twakoretaki twabegete lakini ekerogo teba president yetumie 6 billion this were indeliri na nairi muntu tayo gakora biashara atari kwenda koiranie kwende expenses chiaye omushara wakanu is 1.4 ndiye gocha kuri kupu 6 billion so bono egenteke igokere oro sana oro nene rutanyare kuburugerwa chimilioni renga kwa begiro kuri kuri magwa reality ne ringa none chibata banga mo MCA actually ndo kina someta bagota banga mo MCA mbabe getie capping as much as you mwata ba 3.5 bagota banga iyakoba determined from place to place okay magwa is specifically demarcated bono osoko tebanga
ebabegete lower capping ya 3 million. But it's more. Okay. Tebie, mnamono tiango tebie, just a fair example. Amatukaya, abana monsi, and that is why it's a problem, it's treated in government. Some of these things become cheaper to run. Unamono, to what a broken system of education. One is there is a broken system of education. Kiro mwana korete form 4 kogende college. Every day, innocent, I am being called to contribute. Oroche mono, I want this guy inde. I am being called to contribute. Even if you contributed 1,000, 2,000 shillings, abana say what you they are almost 300. Wakorete form 4. Wago transition to various colleges. Aya, omanya ko ganda baruire mbaro rese ngitinyaga nchiri bakora. Omanya ko ganda tinyangi nchiri ora abantu bakora bona muno mutinyo nane. Chikambi na chichira se chikanisa goeta. Amagacho mbali n'ibintu bono bye chiwerifya by'ibinyoro. Chiwese chikurugo beyond 3 million. Chiwese chine chinyinge muno. Lakini bono a system wendenga ki asekwanya rota chibese chirinde ogenda guchitumika ngurwarari. Yani getekana kinata banga kerepo kasi ne ukukwana igo irinde tuchiri guchimutu. Okay, tigandara ina se sami kero kuligera libono iga. Ko trace chibese bude chiga IBC korora expenditure na bera abega asengo ngusana. Ndocha kupuguli clips tubuguli tubairere. Lakini yose kuligereria abana siasa bachakire ko prefer. I think igakia kibaki ntwaro cece kichiko genda chikurwe guchi aseme chango. Asan bachakire ko cash. Ba coach and chibese chirebikabo. What does this speak to our laws? Wanumete again tutumana takuebolia litangani. What is the core responsibility ya IBC? Koze kero tokorora bono obale ubo igaboga enderete kurwa one commission to another. Ie korora kananga obale ubo igambuli gocha koera. Asinge njobono it's growing even koba worse than even muna yarenge kale ago. Inche kupikie responsibility ya ya for example ya nini ya IBC ne yoko regulate finances muna abarwanira ibiro bagotumeka ngwale party yoka yere te tumeka more than 17 billion a president etumeke 4.4 billion ekarongwa wake sababu na hasani yale waka agaya a party total. For example, I'm giving an example ya UDA. The presidential candidate is supposed to go to make 17 billion. Aya, a president yenye no liyo kuboli ubo president abali to make 4 billion. Agango 4 billion plus 17 billion. That is 21 billion. Not 4, 6. 4.4 by the 4.4. 4.4. It's I mean 21 billion. So ekero konyari kananga a president eko chikutumika 4 billion. Yani there is the clarity teyo iga nga a presidential candidate ne party because a party ingo support the presidential candidate ne presidential candidate yenyana nero 4.4 billion no rocho bututuka no bolega inketa te kohoro kibono guchibusio gayo ai bismuna buna amosi ata bali tangane te kunyara ko regulate bono chibese bune ji sifunale goeta kwa yego gari ngaki uchi regulate they don't know ne libwa to 500 inkia yetu so omo chando no lega. Another thing, IBC, if we are talking about mabonde ndatebe, IBC ne mandated to regulate party, I mean nomination, party nomination, nomination chichi party. I want to give you an example. Yomonto kurukunga Alfred Ketel. Alfred Ketel 2023 ekara nomination ya 2022 ekara nomination ya lewa korwa. Alfred Ketel won ne chama ya UDA. But after a while to come around yoranga enini ya abera awarded umuntu mungawa kolireki or irwe certificate. So in case that IEBC doesn't have powers. There are people somewhere seated but what the powers than IEBC ba make a decision for IEBC. But actually IEBC tego sona na political parties inga kichiko korwa mujujobo. That is their mandate. The mandate is to regulate. Of course, ne mandate ya lakini ebyamo matende biko tabanga into toilet. This is our list because
chinguru chio koleta abarwaniri babo. That's why tubwate courts ekero ebyama bya ninirio omorwaniriri he goes to court, the tribunal nero he goes to court, that is a court. So I was giving an example nga IBC is a toothless dog. Teriko nyara gokoga ebintu bikolekana because tukurigerio bali mabwe ebintu byabo bagokora into nkiyo ba implement 100%. Okay. Yeah. Mwachubuligeri ayuna yale se gazeti ya The Nation nabo gwesomera numugano oro mutambe na namono bete gokuru birengererie binge na asbaka bagokwanera igoro ya ngaki siasa y'ikikobage yakorwa sigeka cy'umwaka wa muri busyo na namono ngo baba bari bakurigererie igoro ye chibestira chikoba chikotumika se chi campaign na anamono mwancho murigeli se ko bagokorigererie umwaka bw'ikirubere 22 nigo bagote umwaka bw'ikirubere na 15 bagote presidential candidate singa kiyu nigo babekere twe ceiling ya ringe chi billion 5 n'ugutaibere kuri no mwaka uyu ni wabekere umwaka uri busyo ni wabekere chi billion 4 n'ugutainya ni bagote byama bya kisiasa nigo byatakiri ko tabachiko tumeka chi billion 15 kurenda boni gabagote ba nigo chairman tirugo ikachi billion 15 uyo reko bagakorigio obo governor nabo igobo senate obo women representative ni gari gutumika chi milioni chiminye 32 nabo igo kwagenda bali go chinse na gukwana igoro ngakyo bachori bwa beto bakorekana bali banyartuka bakuru roboti rwabo kiliyo chikobage korekana nabo igo ngokwana bali igoro yo bachori bwa ngakibo chikoba bago korekana asibaka bakorigio umubaro bwa basai bakurugenzi sibagotebanga basaba babeto bakorobekana chitariki 25 mutinyo gatano ari mu mwaka w'ikirubere 24 nigo bagotebanga basaye bali kati emyaka 15 3 go ikemyaka 34 nigo bali chi milioni 5 chimisano 5 ikominemo na chi milioni 5 n'ugutaisano na bachiko bakurigereri go chibusionga kibachiko bakora obachori bunande bagoteba nigo bakonyara ka bakorosia asubwamo percentage ya 39 n'ugutainya na 5 ngoira nande ase panel ya nebege gukwanira igoro yabasabu kurende tiganda ararigererie se gazeti ya The Standard yese mambia bono asubwango asbako bakubulinga nigo bono mwancho murigererie abanyanyimbo bagotebekana bamuite tumuswati gonga Victoria Mutiso babulite bataliko babakororekana ko babali bagokwanira gaiga maiga yo omo DCI mwancho murigererie goseke kyombegeria DCI konyara kabage gosokero botiri wabo nanya ni nabo bakorokia ngaki oboitio bwabete bokorekana nabono igani go bakubulinga abanyanyimba abangaiba bereto mwancho murigererie ngo babali bagokwanira igati yabali babete bagokwanira igati yaboni go bakuruko mu Inspector Kenneth Kipkemboy gokwana baromo Constable Elijah Kibelion nabo igo bakwana Collins Kipligat au bagotebekana nigo banyartuko bagwito muswati ugonga Dr. Victoria Mutiso asomo gasoigoro na nigo mwancho muri batebekana nigo bono bagenda teko bakorigigwa nabo igelieta liarigathe gashagwa likanyara ko bali kubekwa ase list ya bali babete bakorekana gokwana nabakagerwa balia ase simi aya niga bakagokwana mwancho muri lituko liarenge lia ijuma ekere kyombegia DC ya Kenya betege kurwa orobotri wae nabo gonyara ko bagwesomera na namono SPG akabere bakoerera igoro yoboitiobo na namono ngakibateba ngaki boigo Rigathi Gachagua aberiga gukwanira igoro ya kilikia betege korekana abu nabo gwesomera na koranga kire nabo igo Rigathi Gachagua kale oteba ngigeta seni kia abanyanyimbo gia Kikuyu nigo bono gekubwatanigwa gotwara abanyanyimbo bakorukunga bali bagotumika asogo korobo ititalia mangana no mwancho murigeli na aliale se gazeti eje ya The Standard yesemambia bono itagete mo director ito aratobekire nkwana yo mo DCIO amin ayu abete kago kwana litukuli juma asabeteka kokwanira igoro yoko bwata igoro yobo itio bwabete bokorekana bwo muswati gonga Dr. Victoria Mutiso na namono gaiga kertoko batokoligereri mwancho murigeli kera mo director itagende teko bagakoligereria kertoko batoko kwana bono iga mangana yobolendi bwense nigentukere kyobolito mono sana mus yes muswati na itire mugaso igoro ekyombegia DCI kiaberege gukwanira igoro nganki kilikia bete marieta y'abanyanyimbo bali bagotebekana bakagiri ko bago muito muswati oyo banyare ko bago kwanirwo nabo igo babere bago kwanana no nyini lieta yomokonyi umukuru b'umurayibwense Dr. Rigathi Gachagua ekera bagotebanga nere nkwambalinge ko bakakorekana sesimi gukwana nabakagiri wabu nabo igo nere oberga goteba igati yabiri yamanyete mwancho murigeli tigaturanyara ko batokoigwa enkwane yu litangani tumaye ko batokoirana ase Amos abega tetebirengeli bya yasobwango. Unfortunately, what came out very, very clearly is that Honorable Rigathi Gachagua was in communication with one of our main suspects in this matter.
who was feeding him with this information. And that one we were able to establish. And apparently, he also appears to have been in communication with the border rider. But what we are saying is, if really Rigathi Gachagua meant well for these particular investigations, because we are not dealing with politics. Mwanchu muligeli ine nkwana ya DCI Damin nabona kwa igurega ukwana karato kuligeli ekinege kyobulito sana kyobulendi sometimes thota mangana yobulendi ntuli gutakatwa ya sona na mono lakini usako bagukuligeli Rigathi Gachagua na tebetie ekyombiye DCI onyamulichi kwa bamo goteba bali baitete musubati ogurunga Victoria Mutiso nko genda ndi bosina kuralia marietaya na DCI wichirega igotebire ngomanyete abakagirwa bakorete egekorweke bali ngena Rigathi Gachagua sichinkwana Rigathi Gachagua karakwanete ngana abasikari ba amanyanyimbo aita munginoria konyora amin tarakwana I think amin igagendete ku counter Rigathi Gachagua lakini usikorigeli buya innocent omo nyanyimbo monene mutuki igagoteba nga Rigathi Gachagua na renge na ngukwa na renge kurengana na simi ya mukagerwa Rigathi Gachagua ngukwa na renge ne suspect esentaro ya magoso ye gukwa ne suspect kiagera kero gukwa ne suspect gotora twara magoso lakini amini gagendrete koro kinga yani umuntu kwanete ne suspect ne Gachagua igonga gare akiri amusia magoso nabako baroge kogera nabugo kagirwe ritukuririe gintu gichiko bage korekana uburinga ese mangana yuburendi toteba ngobarenge nere bwo mwali na kingo tebanga amini gagendrete gotebanga Rigathi Gachagua ngukwana barenge ne suspect lakini nande tari goteba ngi bare gukwana lakini usukurigereria innocent ya bantu bare imona nkagerete nje ngogerete ngesimi yo mukagerwa ngukwana yale ngina abantu abange including abayibuli baye n'abasani baye lakini amini tarakora kende gikorunga Rigathi Gachagua noyo mare sabantu bare ko banga mangana yo ituko igago kwana tunga nga Rigathi Gachagua ngukwana renge ne suspect lakini usukurigereria binte binge korumaga ga innocent amini ale muyeso gukwana ukwanire binte binge korumaga ga nonyorete kera abantu bare kongentwa gose babutoranu barutwa likware ese dump site abantu bali babwatu bonsi omuntu naro bwatu akabekwa sere lakini gatamete kamore kali mate dimate gose innocent kwa nyorere egesio gyogo so eseri dimate gose nigesio eseri karo gwaso irororo gokurusi bikoro to kwarusi gukerekwe lakini sikurigererie kero eseri eria gigiri ya butoletwe ya tagoletwe yo ya tagoletwe pakama taboria kaguze yo gemine tingo monto tagolete seri eri gare ngine chinyundo chine na tagora gakora so what I'm saying neke ngelinga Mohamed Amin okolire gasingi ya sana soko kora siasa no bisi ya iwe tatakiribo ngento kera rongerina ki Mohamed Amin no nyina abantu bali baigete bakageire goito munginoria mbara ikukotini lakini naendelete gotebanga omunyarebe nero kolete ganyarebe nero kolete gana ndiri chikori gotebanga muntu ndo bwensi okobwatwa ataraiki oikiwe se kagambero gose lichiko litara gosaike gina kya gitara nachwa igare presumed ko innocent until gina kya so Mohamed Amin gotamba ororekanire gwanjiririe ense mogeta ye mona ndo agokora siasa nekero gukia tigagira lese sami as amosia weka do you know nga NIS National Intelligence Service na CID they are brief babu other information ya itugwetana muntu ndo kwensi ekero ya nyarikanire nga Mohamed omanyire nga Gachagua was in communication either no mozgali go sine border what is the inki ke bwana ndi Gachagua bwana yani inki ninie CID bwana tawakora uzinisie bwana tawakora keso ino muntu is in a suspect bwana ndo kubwa inki batari kubwa tere Gachagua that means again this is a cover up as a collector Gachagua is just a cover according na maoni yana nanda kero kuligelia kero muntu for example kere instinct ya kuligelia so boityo politics ya tiri korora kana kera mini asokiri robot kera twabere to gasoma chi publication kurmayega kera banyanyimbo bare kwa bagukwanira kwana bare ngigoro yenibo
ya mate ya Dr. Victoria. Yes. Abule mubule chinse mucha mulolongo gocha lakini a political turn yarorekanirema. A political, that means a political turn ya chakirikororeka that means ngaki abantu bali involved. Unseen abantu bali involved. And ekarokuri egentekega. I know my thing ngaki before no muntu abwato. Umuntu akurirunga what happened before egenteke yakorekane during egenteke yakorekana na after egenteke yakorekana gyakorekana so ebintu byonse byekero bikurigererwa ekera mandabo ekero konyora anywhere gachagwa gatatebe tingaki oyonde the president ko chari kwani fail vision 2060 before ache igiti amangana yu akabe exactly into kali atotebeti so wana kero gachagwa nande agachagwa agakwana before Mohamed yako acha kukwana bi oyo ngana abasigari bamuitete gachagwa igakwanete before so what as chin is then the jibere ntike chinde kuchimaga chin is then the jibingi chikote gachagwa nali informed in short nali privy ngaki government yekora no nyaka kumanya mangana state house wona aya according to me nga ayanda bono yo kuita gara make because state house no yebonete secure yani secret chibonete ko bakept lakini nchikortiki injibati okay tingulane okay so to me igongoro this is a side show and it's one of to me this is a side show ntigere okay asan ntagete tukure bwangegere nge twetere bwango headline toso senkwanene chinga gina cyo chindo cyaminyokire sorry na beira iga matukamange nko kwana nga oboturutumbu mborore kaneta se ekiombe kyoborendi bwaime ase country ye oturutumbu ngo ngio mineti mugusi karante se mambia bono obokorekanu yabana tengo obokorekanu no bonena sana bore na ende uisu kogenda no emaega every show na isaransira aiga na bene ngo twaru mochano sana no musiko kurukwa Kipchumba Murkomen uyoro mo waziri woborindi waime ase country yaitu chisa chinde kara kwiguru muno gokwana igoko bwanga no nyataruete bwoye agenda bamweri ikondo because it doesn't seem to understand exactly nga igukiri gotobeta in terms of yoborendi we country oboruiro bubu amanyire go extend go chia so motuki okurukwa Idi Amin bona kurukunga kya ko Mohamed Amin tari Idi Amin ignore musani oli I am sorry but honestly every time mko iwa Amin yo nje ngento ngero motuana Idi Amin bono Idi Amin karago chaka go blame Gachagua ngana kwanete sorry Mohamed Amin karago chaka go blame Gachagua ngana kwanete no mo kagirwa Umukagiru was literally telling Gachagua exactly what happened. Bono abumo chando Gachagua ngayore. And then shortly before he went on air on a press. Gachagua bwate chirichine sana. No, you see it yanga tabia serikali ende yonsi. Neba ne yego chagocha kratu arusirie yerororo. Lazima abantu bale at the core of that government nkoni bale information ne chinguru chaka chaka na buchinga ne chinguru chaka chaka bona buchinga ne chia serikali yerororo because na abororo umato abere kuchakira umudiyo otirire gutira bono ege ntongere na nda kwane to maite gore kanisa motari kukwana bana inchi bamanye na kwane tenga abasigari ababere bagukagirunga batamete mbatameti ngoyo mona akwatirwa ga mate togoto akabwato kwa karesimi yaru asegete jebana abunta tikukwana bara basikongicera timbwate loya na endo yonda akabwatu maserasi na resimi karua asegete na era gakoraki akabwatu kwa onye gotete kumanya magana yu genda YouTube pote garama igoro na ndali kukwane kanisa ime Gachagua igirase toko muamini ngagento kende yose gukwana na kene igo na inje na bondo mwegeni ingabantu bari mbatameti mbamanyirase baberete omusike innocent egento karo kimanyete country ye bwate ne capacity ya investigation more than any other country in East Africa abasigari baito na DCI yaito NIS yaito ne well equipped actually matianyi arenge cabinet secretary ya interior na korte partnerships ne country chinyinge chirio borende bwabo bakortaki borigoro Israeli na yamo yabo bagwate Friends Club bagwate Friends Club kwaro rasa wata interest muntu tari konda 24 hours ya tara reto omoisi na roite to muntu gaiga aiganya yo stadium ga round about we tagisi I somewhere last week
aga batindete bagatua manasini ase gari para omotagisi agasokio moyo akabeto mungwano uri kurwa garoreti mungwano ri agakoraki agasira omo bori gwetagisi agatama did it go beyond 48 hours ngoro tebaka matavia ba maratira gatema mumwa nga mama bwate video azibu ko bwate video bakechera so amangana yo toka teunga abatamete aria igonta toka tebe sauti eria basaba kara beka nga uongo abantu amba manyira ase bare they are being protected. Okay. Asa ni comment information na ndika shawa na tebetenga umusikali uyoyo mo nero leko kura abantu bajiti kurwa kumurwani kanisa gote konyare kananga bari kumurwani kanisa na bari okuritana na magana actually ko last week egento kende kyogo kumia bona iketari no egashagwa egento kende kyogo kumia media yaratete out omonto yo puletie trigger nga kya korukwa oyo mono manyane trigger oyo ochamartari sazi igo bagote bango monto yo mbaite to monto gari gigiri n'abasigari bande 2015 agasibwa egento getamanyiringa nga kya rueta chera naenda akanyora is way back to the forces moyo moiraneti as forces omonto yo nakagere nga naendo mugwakiri uri twogoro kumbobo bona nere bado ina mangana security ntukujaga ya disclose ese esho bono mambia mbia mona asan asenkwane intagete ntigirabwe senkwane yo egere ntete ko so senkwane litwatete ko batugo kwana semambia bono nganchire minyoke aso obwango mwancho muligeli nkomanyi nga egazeti ya The Standard yesemambia bono ne bwategoro yechire chumura ibwense aswaka bago chirigereli na namona aswaka bago kwana mangana yichisemi nabo igongo kwana bale mwancho muligeli igoro yo mugano yo buna omuswati Dr. Victoria Mutisa betagago itwa nabo igongo mugano nore ugukwanira asepeje gatatu igoro yo murayiwe omukoro bwense ya America Joe Biden buna bono nere cancer ya prostate ya nyarako bage kumunali aswaka taba bono niga ya soira sesemo ya mauga aya niga nyarako baka kwasi no mwana yo kurunga Hunter Biden asabaga gukwana nigeta seni gya BBC na nemona kanyara kabaga gukwanira mwancho muligelinga ninga kitatu mwabo agenda takobaga gwetera mugaka Biden uyo bakakora ense America nigabwate myaka 53 mwancho muligena bwo somero mugano yo asepeche gatatu nyara kabaga korana nabo igwa sumubaro bw'abantu bali banyara kabago siria obugima bwabo anamono asense ya Kenya bakabaga teba bagasacha kwetani kiribusatu kimisano nemo noyomo nigo bagenda takobaga kurwana n'uburuire bwa prostate boy gaba bunge nigo bachire busyo nagotebanga nigo bone etakeire banyara ko baba ko beka ekyombe kegwetenera na kuligelinga ningi kilikia berge koleka nasime basukone evara nangana gani abagani bana bakwanera kinini nchiko banko tiga kere nchiko banko bali baga kwanera boygo ase epeje gatana limo gukwanerere igoro yo mubaro nechi sabu kiri kigenda teko bachiko kolekana ekero murayibwense agenda teko baga koligie enchira kwira na ase abisese tunde yakabere na boygo enchira agenda teko baga koligia ngakia kunyara ko baga gutene bali bakumwamiriria kurwa asokoligie oburayibwense ya Kenya omwancho muligeli na boygo akira bako bago kwanira igoro yali alese gazeti ya The Daily Nation Standard gebwa TSP gatana gatoto igoro ya ebyama nabarwaneli bachiko bago tumika chibese cyabo chinkwana igati ya ODM na UDA nigo kigenda tena ko bako ligero linga kibachiko bakorusa siasa yo mwaka bw'ikirubere 2022 nabo kunyara ko bako gwesomera na koranga Edwin Sifuna ngikilia berega gukwana igoro yensemo ya Western Kenya ngakiachiko bako yera mwancho muligeli ayunigara se gazeti ya The Standard yesemambia bono tigandara yebeka kando so Daily Nation inkolera sobwango gekwera chinga kinajo cha minyokire egera abageni bana empaligania senkwana na baletra se studio semambia bono na nigo mwancho muligeli ndo chegege Edwin Sifuna nero chakire kabaga kwanere igoro yokwera ni bigwanda bune bya mumias asensemo yabamenye bensemo eli ya Western Kenya na namono nabogwe somera asenchira yoboikira na kumanyanga ninkilikegendete mwishimigwa Kindiki nigagendete kabaga gusaba omulembe oba asensemo ya Mount Kenya nabogwe somera na koranga ningi kilikegendete chibese nigo chigendete kabachikorwegwa na korokia baraibali bare ange no muraibiense ekera bagendete kabaga kore into yokurukwa chitaro cyabo chinsemo au cha Nyanza na korokia mwancho muligeli chibicha chiri cyaba kigokorekana asense melia ya county ya Nyamira nabo igoga igango kwana bali china chichiri cyabere chikorekana kogenda na koleto bututu kanwe chinde cyabere chikoreta lichi konga kiriko bali gokora hagati yabasi bagoko baba gokwanira igoro yo mulendio yomo olia otogete umwaka bw'ikirubere 2024 yamo akanyara koba gakorekana garaire kurende kigambiro kikanyara koba gekomwa obubwi asanyara koba gakoye gwitani chiri chishiringi chiribu chimisana isote na 19 yamo 891,000 mwancho muligere nabugwe somera tigandara tigiragabu tuligere lichikatuna abageni bane tumaye gosoa asenkwana eli yaba kubaleta ase studio semambia bono
se igogoro dara siekeira abo naramio kiraria ale se chigazeti gatoligeria gazeti ya The Standard ese emambia bono useko bagukorigeria ali babegete egento gikuru ngekiombe kyo kwegerero bwene bwa mwanya bantu human rights igabate the right to life teyo Amos muna butambe ngota bangelinga amaskania sobugi makeire ase mwanya bantu ase ngenjo amatuka bono iga umuntu kurusio bugima yekoba gentegerera isi tari bari gukumimunenga ki engaki yakare na bonda translate katunya yugo na bera se context ya Dr. Victoria Mutiso. Yes. Hassan. Asetu ikere is like amaskani asoboge maburire uko itarania manyinga kwa bere gento kero almost very normal as a country ye na inde nonye kuru ase serikali yenyene tiri kororekana ge kuira responsibility na kuira bitambukiro bigutanga uko itera kwa manyinga. Okay. Samuel. Nje ndonda tebe as amangana human rights obane okuruko banu mwanya bantu. Ndonda tebe banga singinchu yobora bobe bona ega ndubwati enduketo kurukanga yani oborai bokogomia for example obwene bwa mwanya bantu encherende nelinga enishotinga twatigiru twirwanirire. Okay. Yeah. Wancho mulirite tuligererie ekatuni ya The Daily Nation ya Semambia bono neronkie kwa korokia Semambia iga babegete igoro yobo itibogendete mystery killings investigations na bebwe kaine buna eyure ese gazeti ya The Standard saka bagakuligereria gabwe bakoligereria na ebiche bekire gabu neyo munyanyimbekera kuligereria sekerole nigakorekana kabwata manyinga soka bako kwayo mwancho muligereria negati yabiri bikoba bikorekana Semambia bono asebinte biga bono insecurity de guru asaba na inchi unfortunately taxes chitu wona chigo toita twarue bango yagore bunduki yakano musikari ya train yo musikari ya murika ya mwaka no mushara umusikari yo na rubono na ndo bono obeire okogorwa ocha gotoita ocha goita bana inchi. That is the most unfortunate part of it. Ngabana basigari na bari chi hitman maite matuka kare abantu bakagurira kurwa iga giroko ni mata iga kurumulango kubwa maiga baji goita abantu bono na bunduki bado ngoru yarenge asichinjire chitamanyekane abarende asani nimbwate abasikari abasani bane batari goita abantu so igongo tebanga teko babasikari bonsi muna asani yake bekire ebisali manje bikembire se abasikari me bakuba baire uniform nande bataisane amozi mbaka babake bare nusu nande batari ya kubaratura yonare batebanga abasikari mbaroro ba lusiri patriots yani batabwati obo Kenya ime yabo bagoita bakenya bamwe abonande bako baje bako bakano mushara akarongolireria ekatuni eyo igere reflection ya basigari buna bari mabege tinga bake yani ni short ine reflection inga ekeri igere time baka none ere kumitinga ki abasigari na intubono lero nowadays ni tutogwetera amanyinga igonge njerende ne ringa usukurigere no nyembona iga akeigo morai usukurigere no nyembona iga ekeri country okonyora bono gunism yani ya take center stage igonga na bokurigere inga abantu babera allowed bono nga yani kwa komuntu kubuna ngwaro chegento kumwege korekara muna kiriki alenge yake umbwali umumuru ure kurwegari menanda akachaka goitukuruga ari gento gitana ko baseseitu. What I'm trying to say ngelinga eserikali injiri na kwa nari na senga gazeti ya Standard ne ringa bono iga yani nabenga ngaki bolendi bwa bana inchi mboyo ototigere ngaki twerwanere njiri litoranyare innocent na ande na bonko iroranga abasikali aba bago korega tari bonsi mategenga ekero bisalimaje bitatu bia ageta bantu mungwano ndeke umbwali agakwa abakenya bajaga gotanga bagusi bagoitana na intu turi goitana iyo ndongo ta evangelinga ntobwata abasikali abaya
Okay. Na ande ntubwata abasikari ababi. Okay. So nteko. Innocent ndirota kugenda sana lakini ngane riri ngenjo. Nocho none binyoro birito menyete. Chi police post chiri cyabaye pichi ko bekugaria. It's good to kwana mangana irinda abantu bamanya, twamanya ngagitokwerenda. Mnabona garia seito anyamusina yarenge ekwerende police post matoka ikono ko improve gwa. Akane kari go chikebora mari. Ebituo biri by'abasikari ebinde byachakire kwa associate ebituo biri ebinde byachakire kwa associate in security ekenyoro kya bwato morembe yakora terwa gituo ky'abasikari wachaka kuigwa abantu ngo itubare agitwaria bona bagiro immunity to appoint bakonde binyoro ime bachaka bamanyanga no gwata kibesa to korara okay mwanchumuligireri kagerete twikira somwali wiki gazeti asema bia bono tigatoragenda gochibosio toraso asenkwana ndoche chia butugiri kitake 33 maiga ichinsa ibire kigendete kuminyoka gaiga sano mwanchumuligireri senkwana ito asema bia bono bagene bana bachiko bagonkonya no kuligireri bona kera togendete ko batugukwanira igoro yesabu yagendete gokorekana asesemo ya siasa nintagete toraigwa chinkwana chia barwanelia gose abantu bachakire ko bakorekana bakumwigero mwishimiwa Fred Matiang'i rwa sorogongo rwa gusi gati abono mwaziri bwike gancha yense okurugunga omwaziri John Badi agale gotebanga nigo bono obungainire libogendete ko babokorekana akurwa sensemo yabasani bali bagutara na Fred Matiang'i naboigo twaroche Junet Mohammed nerega ko kwana naboigo tonyara ko batokuigwe nkwana ya Fred Matiang'i tigo mo director twara tobekera chinkwana echekera tokuya ni koira nese nkwana eyu tonyara ko batokuligera linga ensemeye ya United Opposition nige kwamba korekana bono ya chire gete na ndo korekana nga konye bagoteba ninto igwanaine nabe kwamba korekana ngenyombeyu nige bwato mochando ibirugo byabunekire gose nalibono bagendete kwagache birugo yasema mbia bono. Juzi mnaona walidanganya mtoto wetu wakasema ati watampea urais. Wacha niwaambie ukweli, hawa watu hawawezi kuchagua mtu ambaye ako na personality kama kijana yetu. If you are a strong leader, you will never be supported by those people. That is the reason why they didn't support Raila Odinga, na hata saa hii hiyo ndiyo sababu wanapigana na William Ruto. Unaona Uhuru anamdanganya hapa, na Gachagua akisimama anasema huko sehemu za Kisii hatuwezi kupeleka uongozi huko kwa sababu hakuna watu huko. Sasa nyinyi ni watu ama nyinyi ni mawe? Na mnaambiwa kijana yenyu hawezi kupata uongozi wa nchi kwa sababu watu hakuna hapa. Hiyo ndiyo ukabila hatutaki Kenya hii. Inatakikana tushikane mkono sisi zote ndiye turudishe Ruto kwa uongozi. Ikifika 2032 tutaanza kujipanga hapo. Na tutasema huyu akae mbele, huyu amfuate na huyu akae hapa. Kuna watu wengine hawajui kuna kabila zingine pia wanaweza kuongoza hii nchi. Fred, mimi ni rafiki yako. Hata juzi tulikuwa nawe kwa airport hapa. Tukakunywa chai pamoja, toka huko rudi ODM. Ili tukusaidie, tuende tutengeneze serikali pamoja, tukiwa na President William Ruto. Akimaliza wakati yake 2032 tutaweka wewe president kama ODM. Wajana hii watu hawezi kukusaidia na wazaribu wakati yako. Ya mwisho sasa. Wami ntobale igaiga babo nyonka babo kibagendi abagusiyo maite kerote ketenyoni tulgo kuteba ngwato lero nyoni amaiga ni na morra bako kanda ujali so nyonka kare ko tenga ujimoinali ntomanyerera nitie kozo wono tali boygo moja kama ngana ga bantu mara maita abantu batogejete ko tokurwani gusana aba bako gamba no babegete jibesa turuani gukirase chinde chikoretwa abantu jakoramana toitane turuane tobe gusengaki akantu ka jugo toka gasinini bande bajakora monyonga ujialia bande bakora makebagende gucha bande bakonda magucha oino mopango obo batagetenga twatananekane abagusimo taite twatanekane kera bono tokoligia tobe yama abantu bamindu abamurabango karanzo na baratwagamba twachamo nkorere linganiri abana bamindu bali mukuriyo borai neba niga abo basi
Lichietrista kamirongo itatu na isano kwa igure chinkwane chwe kati yabo twachakira John Badi twachicha muwazi oyo murai wa bake sebunge gorunga Junet Mohamed na boigo tuiguru muwaziri umukoro korukunga Fred Matiang'i na boigo ntagete tuigwa sobugango sana enkwano ya Kate Waruguru na boigo tuigwa enkwana ya ye senator Kakamega na rogorugunga Boni Halwale ngo baliga gukwanira kirike gendete asenseme y'umwancho muligereri ase abachikobaga gukwana kulinda bagani bane na barua sobugango na bondo chenga Hassan na batagetakwane kulende Hassan ngege gwataka goteba kumirio abasike bakurukunga Mbadi na Junet turakuminga kurumuina bachakire kurutera namangana gaya ga kumitinganga ki John Mbadi na Junet bakoga sase batarimeti rina rimori gukumia ngabona bagasaire kana bagotete serikali ye mono na ndi na batagitagite batirinde bachira senywa meyo bono egento kende kiambe kana kuminkiringa nga bakwarigania Matiang'i guchi ODM yo Kenya na igerate yagundire litunda lya koreki lyagundire ODM na re yiriria Amosi Nyasani atatebi ngagegocha chikure chichigochicha gekonyora abachumbe 20 chikugi nero bakwarigania Fred Matiang'i guchi they are not sincere yani ngabagendere Nyamira ngabagoteya abantu Nyamira nga Matiang'i tari yo borais ngatiga ende ODM ngabachikubwati Ruto tokurusia as a matter of fact, yes, to get actually to Komurus, no, tarenge quick and Ruto Narusi, Oikira Zengurusi, Wale. Nana backward and you undergoach Fred Matiang'i. Number 2, Kwana Vare Kuburu in the Chivasajivaru, Setiasabaru, Setivagachikova, and Togaria, Chirakanantia Coremirum. And number Yakavere. Ngana nere under the sana innocent thing, oppositioning and the water cracks in Angoma Navale. Tali chandete tegento kerora iskulia sansa na ndekera agaratogo kwa na ere iskulia sansa ntatuigu Kate Waruguru kwa majanga opposition lebwa tu muchanda. I wanted to comment about the ongoing noise in regards to the united opposition. Mafuta yangu ni kidogo, ni mtu mdogo sana DCP. But I want to urge our fellow MPs and our principals who have seen boldly and candidly speak out and they are bashing our party leader, DCP Rigathi Gachagua. We want to tell them, unless you mean otherwise, if you are strongly behind the one-term movement, none of you would dare raise their arm, fight Rigathi Gachagua, and at the same time you want to fight William Ruto. You are sympathizers of William Ruto, and if it's otherwise, I want to plead with you that we calmly allow our principals to discuss issues if they are there internally and solve them internally, because a house that is divided will fall. Any person who is bashing the work that is being done by the Rigathi Gachagua in the mountain, in open rallies like I saw today, you obviously mean you want Ruto to become a two-term member, to become a two-term president. And therefore, I want to ask our members in the DCP fraternity, we remain calm, we continue respecting our friends in the other political parties and principles, but most importantly, that we avoid this bashing. Public bashing is not helpful. It does not help us. And for Christ's sake, I didn't see any noise when DCP won the Ol Karau seat. The congratulatory messages were not as loud and strong as I'm seeing this noise in regards to how DCP wants to negotiate her way in or out of the next coalition. I think as a party and as a DCP woman leader in the DCP party, we are equal to task to go alone in the year 2027. Rigathi is equal to task to be a presidential flag bearer of our party and go win that election. The reason why our principles have come together is because we all agree. We all have one agenda, the agenda of taking William Ruto home. If that have changed, then I think that's the reason why people have resorted to roadside declarations, attacking and insulting Rigathi Gachagua. And therefore, I strongly condemn it.
I want to ask that our principals put our house in order, put your members of parliament, senators and women reps and MCs together without attacking or insulting. Not that I don't have anything to say about the other principals. There is a lot I would say. The reason why I would restrain and respect them as equal partners with DCP is because I know we are united for a cause. And this cause is serious than ever. Because you cannot defeat a one-man army. A man who has means, has resources, has everything that he requires. All he lacks is the public support. And therefore, for us to win public support, we must not look like we are divided. And therefore, if hiyo vita ya kurusha cheche kwa Gachagua, wote wawache. Tukianza kupigana, Waswahili husema vita vya panzi ni neema ya kunguru. Waswahili husema hasira ya mkisi ni furaha kwa mvuvi. Sasa mvuvi mwenye wanafurahisha wakipigana ni Ruto. Kunguru yenye wanafurahisha ni Ruto. Tukifanya hivyo, Ruto anaweza kuwa na chance ya kushinda Sifuna. We want to eliminate that. Bono Amos gaite Amini Hassan tete bono rusie gento kuri watabange gento gensumbuete koigure egento bago kwana bono rero nataka tinye kwanira gakora kwarora diche gesumbuete bono tuirade koigure ketu waruguru uino mujumbo mukuru koigure boni halwale ogateba wacha. Let me Crack go. say chinchio. Tiganta we can take mo kosebibere such that my colleagues also chibrada chibrada njira yana je chikwane. Number 1, mo gusiaga tayonga nyombang nyomani imboka. Chinyomba na bachikotora liomana. But it does not necessarily meaning agakora chinyombe chichatora liomana njiganda tukaba chinyomba. Bado njitenene. Wachana liomana ndiro. Liomana lazima. Egente kenke kabange tuara liomana. Because actually also koligiria mangana rigati Gachagua kwanete, and at the time umate can I also be allowed to say Gachagua na abwate faces almost ya abwate mebere menge ange nyambu. In many cases chistom we chinyinge na rogo chiokia. Chinsa chinde no nya gakora akuna na ata birarinde. Chinsa chindo munu oye nkuambure koba otario mwasu ya. Maybe chinsa chinda gukwana kene kire too much mateka nange manye asa ningetra kini kwa tabanga nero mu rigate Gachagua few minutes ago kwa tabyo muligelinga Gachagua gentaka tabi tubonete kwegena bono mbwati bunango teba tari bunorengeretie igongo teba ngaki wateba na kira gotenga mbwati bunango teba chinsa chinda kene kire kenge nkerikia igoge koroma kiare tumo brukano. That is what I am saying. Mna bono egento ngere Gachagua tebia munya na Justin Muturi. That was bare reality. I mean mo go saransa nyomba motagete mikutano ya body room. Go out and meet people. Ngani yaringe tabara ibonsi. Yaringe tabara ibonsi. But rende bono in perspective ya kabwata munya na oyo ndo yo na Muturi. That was very reality. Lakini reality yo maza munya na Muturi yo yari kubaruma. Number 2 na bande na barobo barase okokora mnoko. Number yende no mane chinjire tiketi waruguru agukwana na boni alwale. Na bokororanga as much as itore asobu amatobo chinsa chinde abarayi bande nkoba bara bango gokwana ibintu bitagwente gokwanwa. Tinta itiko genda into specifics. Lakini na bokororanga abarayi bande ebankurugusi ebankuruarari. You know bago abantu bakoba abango. Matana bibilia ngotabere ngakabo mwanga asoko tegerera omongora asoko koraki asokwira. Abise bibiri nongo tigera. Tigangi cha Amos. Yes. United opposition. Usego tegera no nabara ibari boni gase serikali this morning. Ekera bagotebi. Ekene kitua ganyete. Mbako bamo. Inje gondo chenga United opposition ere amo monogo etani muna konya. Ni chinkwane chi. Kwende. Kiara chinkwane chinche na bongo chirora chinsemo chionsi. Enkwane ye. Mogere muna bone ya ketu waruguru
igere ye kurigia support ya Gachagua guchesare sekerukia ekia Laikipia Anthony Kibagende ngeyeberete ngeri mosiri kwerende aya secondly egento kena ndo wana kumanya ngeringa kurumage ga iganto gwata history no nye no mosike Sonko kabere gavana ya Nairobi na gotebetirinde nga mbai serikali ya lenge ngakie yu ya lenge ya UDA mbai irete chigari bagasamba Ngong Road babegete ya lenge ya Jubilee babegete mbai irete chigari bagasamba Ngong Road kworo kinga ne chama ya ODM babegete chianga cha ODM kworo kinga ne chama ya ODM ya samba so ebintu binde mbire biko prepared for optics watebana ki aye genda okwanega oturubania ali okoreiga lakini naboko nyarango koboko gwe serikali ngoro what I'm saying neke ege ndongo tebangeringa korubono baka tuike chikura inche nimanyete gose ninkagerete ngomonto yo mukuru opposition gose babere ngogenda bare serikali ya William Ruto esengenjo tubwata barai ba Kenya banjete chibesa kobwa koigerera bananchi yewe chikobage koreto borege uase united opposition lakini kubwatekana na inche au bako genda oborege uboso ase united opposition tigankoro kibona muna koba egento gekoba nkeringa not necessarily nga abantu bakuruo babwate support endene nego bakuruoro ase ngenjo batagete gose serikali engakieyo eratake koro ki optics nga eri abere wiki lakini amos yandara kubuli egekara do yogo ntebye kwa risiri asabaro abarai abo gukwana ase biche tubwatega igase gazeti ya The Daily Nation tubwata abarai batano nomo tubwate mushimi wa Kalonzo Musyoka tubwate David Maraga tubwate Martha Karua tubwate Edwin Sifuna tubwate Fred Matiang'i na tugatwara Rigathi Gachagua babere gwate abakurwa ninkagerete abarai mbara ubaetaneti abo abarai mbare batakwanu gabo bange abarai batakwanu na bange gabo barese presidential candidates na ubabwate following gurumaiga yabantu babo oyo nde kwanya koigwande nga Justin Muturi kuri yaro president ose Eugene Wamalwa abo batu kwa nation ya batiga isiko what I'm saying ngelina ki so ababere na turakagire no kubwatekana na inche tindata yabanga na bwa kini ni manyete nga at the end nigere muna bona chikura chiaeta ngwaroche ngakiki Amazon kingi ya chiete serikali iga tametaga soka kurwe kwenda kagenda serikali ese ngenjo taringa ga chiete na support yende lakini ga chiete for optics cha political optics chiete serikali chiete serikali ba hostelator no lakini you see kwerende osikuligeliria ne nabokoranga kogenda kwa yegari nkwarenge necessarily nga chikura cha iriru lakini kyalenge for optics which are very necessary as serikali nda yonse na ndo isikuligeli muna bono serikali ya William Ruto ya sabire sana kyayero omonto lenge musubati uliole konyegeri kiuno for government nkwaro jenera na chiete so koikenjereri guyo go counter but for Keti Waruguru nje gondo chenga Keti Waruguru nkoligiare support ire reasonable korwe Rigathi Gachagua kiara central Kenya ki Rigathi Gachagua goja kokwana kigo chakoba as for Boni Khalwale ni abwata fendeta because you see korwe sarusigu pako ikire saikire na bokoranga ere fendeta but to me ekarongo ligereria igondo chenga opposition igere very strong tingira ne asasamsami veke sekirenga abasani abaya bakurangira Fred Matiang'i nande not necessarily bakurangira SMS yemo ba ODM na ndise kuligereria nonyenekera twaruche ese county ya Nyamira twaruche no mushimi wa Steve Mugaka kabegete bya ODM egatie bimanyiri bibya cyaka bekorekana ba motebiri iga no beraga abo mate babelire ase siasa barigiri oburayi bwense babere so close na Raila Amolo Odinga ba motebiri no berabo umubarura icuri ba kwa ticket ngam tuabaire negesio asoko azegati aito nere ase family ejingoko ngokwana ndegente ke butambe ngase family ejingoko koya atwalire bijujuga ya turagire bijuju ngorora akanini akalionye gachakire gosoka kwaranga kanga bagatwani
So ebitwanyorire kurwa ase chinsemo ao chi country to western gusi what na bu obotwanio buno bwachakire kwa omosike William Ruto tumbo joto ingingo kwaneraga ao suddenly babo yonde babo Mbadi na babo Junet babere so clever koroka nga mutoto bade na kumiga nga bakoroka Matiang'i mutoto wetu. I was shocked. Lakini we share the same region Nyanza. We share the same region bade mutoto wetu. Nga nchu DM ekero wachiro DM ntete kumanya a honest bale ngakero wachiro DM to support William Ruto to gukura egere umanye kuja to ko president abana bwa bantu the same Junet Mohammed nabo balenge babere na Raila for so long lakini bana kwa Raila bugambi obutokukwanira omuntu obunyumba mbakode mbamwe lakini bamateri abasani abatwali gutarana bo bagerete ntu abanyora abasani abagoteba ngamba ko support abasani abakuruka for example Mount Kenya supported William Ruto 100%. So how honest are they? Ntonte tukwana ngeringa ke ekero umuntu atagete kugain political mileage na ase muno yo minto asani atebanga ase nginju yobukumu obuke buli bamene tukubwaje bwasoire munu bogwanza ali na aramanga nagosoka kurwa imenu yabo buna balenge gali kusi na ase nginjo yake barangiri Fred yachikomena obuko obuko boiga Fred talinga obuke bomubulite Fred yakomena Buko ari utaka kabega government ari utaka kabega inse ko koro ki abasani uri so close Solicitor General Kenuge to former Solicitor General advisor they are so close ereta atika se government ya kan they are very close friends lakini akatika ikono bo talingo boke bwa mo boli taka Matiang'i akanda komena ngako sita ko gendo Matiang'i mokera ya rotari Junet Mohammed yokumwira Zeruto. Junet Mohammed is a junior guy, is a small boy koira Mbadi is a small boy koira yondebe Junet is big. Minority. We are talking about a principle, minority. We are talking about a principle of political party. You know, in Kenya, that's why we principles. Those are our principles. Junet Mohammed cannot be a principle as any. Nothing alarming as a united opposition. Abantu njengo kuligelinde kurugweta ni mole goseisi ko buna buno yonda sani aligelina na Samuel nje kwa rabuta te manage crisis. There is a crisis as a united opposition. There is no crisis. Yango tebige ntongo tebe there is no crisis. Egento kerega iga omwana ominto igonte tukubwadia mangana ali gati gashagwa kwanete kalege sasa sometime back. Gashagwa gatebetenga Fred Matiang'i genda ka consolidate abantu bawo. Na nje tigarega consolidate abantu bane because our politics yetu ya Kenya is community based. Ekine gento kashagwa manyete 100%. Uweze kuligele bono iga buna sifuna alenge western ngai babo wina alenge Omabay yani gente ke koro kinga emechande yete korolekanaga ene mechande bangira according to me mechando ke because mechande ye ko banguga asenyenjo this is what the ruling party wants igete ba separate to play the game buna egere so that amangana ya chako bachakonya leta at the right time ota ona buta kera Gachagua na ali privy na intelligence yebintu buna bikokorekana. This is the plan. Gachagua already plan ye mapema according to me. Otaibiringa go into go I mean go transverse this politics omuntu yoga tomo confuse. Asengenje nkiatete ba confuse. Nelinga tatagetirige neli moli kurutulia ba kabons. William Ruto atakere gutwara chinga kichinkong number 1 gakuruta zifuna Gachagua no wale gakuruta Gachagua oyo ne Matiang'i no wale gakuruta oyo ekera gocha kurute amagenda bakaije acha kuikera maraga orosire so inkita ete gotebantara kora omwana omendo. This is a plan of consolidating community votes. Ekero monta a community yani a consolidate chikura chiabo kurwe community yabo then bono abantu ababono they will come at the right time because abantu abachitamo mapema no muntu yo batwaleire plan they have to also be clever
than umuntu yuna tete ko plan. Okay. Goira toro mwanchu muligereri ekera togendete ko batugo kwa nasema mbia bono na ndimo ndo chiche butokiri chitaika 55 maiga ichinse biretiga tora igwe nkwana iyo mwishimiwa Rigathi Gachagua ekera baga gukwana iguru yo gochikoba bakorosio bomokuru wa sensemo ya Mount Kenya gatebanga bono lyo nyege kunyarikana na botokorosio no bwichinyanga na boigo tonyarika batugo igwe nkwana aya abiriga gukwana ekera Professor Kithure Kindiki nera modebiringe ndugu yana tokole siasa lakini ntobasa kuba tugutwara okoraga ni byara. Hii vyama ya hapa Mlimani ni karibu 30. Karibu 16 wamenitafuta usiku, nasema tumesikia umesema utamuomba Justin Muturi atuite pamoja, na wamefurahi sana. Sisi tunataka wale chama yote ya one term ya hapa Mlimani, Muturi atuite zote, tutengeneze coalition ya hapa Mlimani ya vyama ya one term, yeah? Na kwa sababu tumetukanwa na Duale, tunataka tukubali hiyo jina. Tunataka tuite the Heina Coalition. Wangapi wanapitisha Heina Coalition? Sasa my brother JB, please convene all of us hapa Mlimani. Kwanza tutengeneze the Heina Coalition. Mafisi wote ya kukula Kasongo na kumutafuna na kumumeza. Kasongo akuliwe asikuliwe, atafuniwe asitafuniwe, amezwe asimezwe. So we are saying sisi tunajua adui yetu, na hapa we have no problem with each other. We have one common enemy. Na nimeona vyama vingine watu vijana wamepotea. Please, nataka kuomba within this coalition, let us focus on Kenya's problem. Shida ya Kenya na William Ruto. Siku alikuwa ofisi nilimheshimu. Tulikosana tu alipotoka akaniambia nitoke. Sasa Rigijia alitoka, Siwedi walimtoa. Sasa nikuulize wewe Kindiki, wewe uliniheshimu namna gani? Na siku nimemaliza pombe, ilikuwa imeisha haijaisha? Wewe ulitumiwa na Ruto kurudisha pombe kuua watu wetu, na alikuwa tu Ruto hataki hii jamii yetu hapa. Mchungaji umesema mzuri, you have burden over 300. Zile ripoti mimi napata, mimi saa ingine silali. Hii watoto wetu wote vijana wamekwisha. Kwanza kuna ingine ile toka tulikuwa ni mimi ngite. Kamoja tu ya 50 shillings, watu watatu wakimeza chini. Kindiki ndio aliitwa na Ruto akiwa minister wa interior. Akaambiwa hii vita Rigijia anafanya ya pombe, staki mambo yake. Because Ruto alitaka iendelee vijana wetu waishi. It is Kindiki who alisabaratisha hiyo vita dhidi ya pombe haramu. So unasema uliniheshimu namna gani na kazi nilifanya ya kusaidia watu wetu? Wewe ndio sabaratisha. So wewe hata kama umepata matatizo huko kwa Ruto, ukae huko. Hapana ita mimi ndugu yako. Kwa sababu hata ukiwa ndugu ya mtu unaweza muua uchukue bibi yake. Unasema mtu ni ndugu yake na umemuua ndio uchukue bibi yake. So tuko na shida ya hii pombe. Mwanchuligile ntagete bono gochoro soega bukwane lakini egento gere nataka turakora sobwango sana kera okuligeria Mheshimiwa Rigathi Gachagua abande ba modifine kwa ba lige na lyo bwagachi na ndere lige na lyo gotagora no muzigo manene I think Rigathi Gachagua konyo gutagora gara tagore serikali ya William Ruto kiagera oise kunyora oise kurigeria ya statistics ya IBC ga gotebanga William Ruto ga irete chikura ni asoko bwara iro dinga chikura 200 njige tieri 300 chikura 200 so nande omuntu participate mono kwa gaje serikali ya William Ruto Rigathi Gachagua kiagera iga gotebekana nga Central Kenya ya moete chikura 37% jiye chikura chiri yanyorete igoge minithinga 37% isa kwa chikura 300 tutari kogenda numbers chiri chinyinge William Ruto aise ko lose chikura 300 igakobu akogwa so Rigathi Gachagua na baraberige na lyo kwa gaje nyumba muna gwate ya barakini kero lige na lya gachire nyumba ndiriko be nyumba wikamage naba mange enyumba manyekoba so
kubwatekana na inche Rigathi Gachagua ne ligena lirabe ligi ya sekona likubwata buri tabonene esengenjo numbers jiriaka chikagere kumubwatia ochire chine nandu sikuri Rigathi Gachagua otebirenga utumire amagena aria komochwa kwagache nyombe yaye kiagera otebirenga bono chinyanga utige to chamo twagache gento gikuchikobe kwerende kine gento gikuchikobe kanene sana esengenjo Rigathi Gachagua nabwate usikurigeria matuka magega Rigathi Gachagua agonya goteba ngomonyete William Ruto ngotobaganare muno mulima komoranje ntosuka mumbera isikogenda mu kwerenda isikogenda mu Tharaka tora William Ruto arabenefit lakini usikurigeria method yatumire neringa ebyama byonse bya Central biribire ase one term coalition yani United Opposition ebyama biri byonse Justin Muturi PNU nini bachamo bagache coalition. That is a very tricky a formula very tricky for them because a coalition yene kibagoja konya jabagoja bagache batebono balitolega iga toende bono ase negotiate ase table munalibo elimo njoma ete nimbwato kwegena nga Rigathi Gachagua tariko ba president next kiara tara advisory eri ya ye koti ose Rigathi Gachagua nare eligible ose tari eligible injenima munango soma lichiko neringa Rigathi Gachagua takonyara koba ase ballot takonyara koba ase ballot ekerata liko ase ballot igo geminating ago ikabe ke troops chetu geta arugari mune principle pake kerata liko chikoba pake kerata liko chikori kirugande arugari mune negotiate because I know he knows how to negotiate ekaroba achire ese mundu chikori president nari bako negotiate buya mune block ningo tevinga ningo chikobe president next. Okay. Gara tawna ko sikochi bose. Tikangira na so Ramos. Amini Hassan. Hassan ekara ngoligereri boniga uise koligereri ya as much as abali muina iga bali ese serikali. Iga babwate a problem with specific na Rigathi Gachagua. Na Rigathi Gachagua na bali kuru muina babwate a problem with specific na Dr. William Ruto. Ekero koligereri ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Igara achikobu muzigo monene sana guchia se abara ibali United Opposition egurube nene gekogera o very big brother na ndekero kubike gentekia se context tulige linga na nobo cholibul kalawe kera bwa chobubui Mheshimiwa Rigathi Gachagua orolekane koba igoro monake. Number 1 togo fault Gachagua asogotwara a huge personality ekero okorigereri buya no bwenete ko genda samangana muswati oyo barimo yagusia kwana akia kurukwa glory orwoba origereri amangana kwana somewhere last week that monto tayo mwana siasa akogenda siasa kurigiri mwana siasa ondekero once they go to politics they go back ogenda politics such that whatever you do whatever statements chikorolekana ngana uri chikuagacha but igo chikoretek igo chikorengeta ibe komanya uri okuborie werogo na kinataka kuagacha okorora kwane gocha siriswari riao kurwa se enganeri kwa bwata bokonga cracks nchirororo statement chigukwanwa chi statement chigukwanwa chaboketi waruguru ngwata bana mbaba kebagendi what to affirm with statement ngana res buori abantu baminto bakuru roche bakoroka ngasiburi manganga kebagendi nata itiko kamu itari personality ngana res buri manganga kurugusi na ro gotete afraid bono but at the end of the day ekento kitari nga afraid ke gotete iko getete ko smeka kebagendi yaro rekana ngano mumuromo amoremu keti waruguru what she is saying igata itiko kwa na police bono umosiko yo Gachagua fast forward oichire omanyire kokore gento kende after arure tirade against munya na Muturi what is he doing na ndebono ochakira nere nkorosi yale omanye gotebya Muturi oriata betinga Muturi apana ka enda inje are using kurwe a platform otebire bono Muturi tobeke amo are using now iganga buno oyo kwira na maega atanga ni Muturi erinde Muturi tabe Muturi afiri buyanga kororeki obeire identified ajikobeka abantu ba ayena coalition amo Gachagua tari kuchikobamo chando as a United Opposition tindo chikakabo mo chando akichwali gago chikobe blessing as a United Opposition a blessing in the sense that chikura chiria ireta as William Ruto akabe president wanongo chirusiara as William Ruto na inde Gachagua not once not twice orore kanire actually ukwanire bintu babo Kalonzo batana gukwana
babo matiangi batana gukwana nonya Sifuna atarakwana Gachagua has always said ne tabatarinche Gachagua I am going to support aba omuntu tokoraki tokoiwanana so omuntu gotebanga bago support omuntu bakoiwanana buna united opposition muntu takoba gurube omuntu ino ibo gokonya se ekyombekyo tigangira nese Samuel ngora tabande gade Gachagua abange bachakire kumurigerelinga na chikogera united opposition ngera bakwande sekera lembara kanabia ekero tukurigerelia ngana ya Rigathi Gachagua I think konye Gachagua atarakwana enati kagotebaga iganga ekiringa ekenene kya Gachagua ga buna njena arori ekiringa kya Gachagua kwara atebanga batete koros endo guru Mount Kenya ile guru ki ayena coalition so inki eken amangana na atebali tangani ngaki Gachagua ekirenga kia yekenene igata gete abantu ba consultate chikura kuruase bakuru because that is the bottom line ine rumusingi bwa osiasa ekere community ya ekobwate anayo bwate community ya ekoba easier to go to other communities to negotiate ninde tukukwane gento amosia kwana gaiga Gachagua nero kwenda kobalige na lie kona nero kwenda kubalige na lie kona yokwagaja the next government okay in short tinda akora rende wasenge nje yuko twali birengera lie bitambe bya barayi baito wherever sebale amangana aya gataba yokogosa ayega ngabono ngabantu ke umuntu ngokwanale ngoli yaro bonyamazi ngoli yale na tete ko bezibuli amangana ataba sokogosa waitu na senge nje yakingo tabanga taba mangana ataba yokogosa mono muna tukagerete a plan do you know ekarabantu bago chamo de bwata imbo bwata nturuka a grand plan no nya bako na kurutira na mangana ya buno rocha kuna kurutira nuga Gachagua igakirete igagendrete kuna koro kinga ki ne ruta ite ko bomuchando because kuruense me ya mwinoga igare considered ko bomuchando ne re thorn to this government the moment Gachagua akoba pinned down buna serikali yetegete the moment William Ruto akonyora na avenue yo correct yo goeta igongo muntu kuruku Fred Matiang'i n'umuntu kuruku ngadie oyo ndamo asa nata baga yanga Gachagua ne rebuye ko tebiringa na bago support yunde bwenze no nyensi funa otebiringa ki we cannot afford to divide united opposition uwepo lyo gochoro nero liba correct nero bago support ekerenge kanene nkidimte te gotebanga ki asenge njo yobo ngaini wabanta abayiga na senge njo yechisemi bono chikire na senge njo this is a clarion call this time has come nga ndokonyara nande ku afford another 5 years ya William Ruto abantu abayiga igobaramo they are playing umupira lina otebinga ki later on communities will come back because communities na chichiko comprise to this country kuruku okay yes. Okay sawa mwanchi muliri chetri takaisane soto maige chinse soto asema mbia bona kero mu director itago tobekire clip kya Kindiki tokogenda ndi mutimuko tosiba mache tokoirana tubwate chisimi toteterero koregwa muligire wiki eli twaragane tintoko tegereterero ngo bwatande chisimi se namba itoire 0788 666663 eltonyara kabatoko kwana naye nubwate birengera libyago nabagototebya ebi bawombire ase bali bakuru kwanga united opposition gosenga gibachi kwa bako genda busyo kwegure Amos kwegure Hassan nabo igo kwegure Samuel ekibabere bago kwana murubeli nensoko bwakire na inchenguru ku Innocent Onyango. Kwa hivyo mimi naomba ndugu yangu Rigathi, mimi sikuambii uingie kwa serikali kwa sababu ulitoka, na mimi nakuombea mema hiyo kazi unafanya, lakini tufanye kwa heshima, tusivurugane hapa nyumbani. Hao watu wako unatafutia viti kwa sababu hausimami. Hao watu wewe watafutie viti, lakini ukifika hapa mlimani vile umesema juzi, na nakubaliana na wewe, tusitusiane. Wewe tafutia Kalonzo wako kiti na sijui nani mwingine, tutapambana na nyinyi 100%, na mimi sitakutusi kwa sababu wewe ni ndugu yangu, na wewe usinitusi kwa sababu mimi ni ndugu yako. Ni makanatima ibagana bako watanira na kendekeo ati sasa unatuambia mtu ambaye amekuwa vice president, amekuwa waziri wa kila kitu,
waziri wa elimu, waziri wa utalii, waziri wa masuala ya nchi ya ng'ambo, amekuwa wizara zote. Kwake mpaka saa hii hakuna hata barabara ya kwenda pale. Ati sasa ndio unatuletea wewe ndugu yangu aongoze Kenya na asaidie Wameru. It is not possible. Mimi nipatie tu muda kidogo. Mimi siombi muda mrefu, kidogo tu ninyoroshane na maendeleo ya hii area. Tutandike lami everywhere, tuweke maji everywhere. Na already mimi nimeketi hapa mwaka moja na nusu na niko na kile naweza sema nimefanya hapa Meru, hapa Tharaka Nithi, pale Embu, hata kwako Nyeri kuna project nimepusha hapo. Kwa hivyo mimi naomba mnikubalie. Mimi sitaki tuvurugane na ndugu zangu. Na mimi kama mzee wa Njuri, mimi kazi yangu ni kuleta amani. Na hata wakinitusi, mimi sitajibu. Bogotegani nani roi? Njuri nekorie. Njuri nchege nekorie. Oye oye kaira baishao darumanire Njuri kaura. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukonesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando Eretabia ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asumucho karatila. Ase nyagitari yetu ya Walfit nere nyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege nyagitari yetu ya Walfit
itogutumia chinjira isatu yokugwenia marwaire. Twatumia enjira ya kawaida tukuruka na conventional medicine, twatumia nutritional medicine, na ndi twatumia ndigunga international herbal medicine. Asinya gitari yeito itogo make sure nga twakorire diagnosis, twamanyire mechando ya gobwate wekere njira ya professional laboratory testing, twamanya kwa mariogo nye kwa buri bwo murembe n'ikindwari cy'inkongo n'uburiri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid igati ya mange toba n'ubwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza eyo kwenye manyekantibu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya marigiti omuchishobo songo. Gose tuakiresime asi number 0722245763. Daktari igakurwaria marwaire ari complicated, abarwaire bagocha barwarite mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo, umurwaire akwenda ukura matukato, lakini ekero bakwira na riyo wachakora daktari rya kabere rya gatatu bokonya babuyendete. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. sana ne mumwanchu muliri chetre maga chinsa isata sema mbia bono murobeli Nensoko bwakire twira ni twanyura match. I think bono panel yane kuri twachagete nse ya mambia mwabere refreshed tetendara igwo muligeri nerenkia ukwa na sema mbia bono kulende kilo muntu rarorire kakorekana kwigerera United Opposition ngangamire muligeri na barase gutwale fashion yengao asema mbia bono kera gutwakere simi go chagaiga namba itegere 0788666663 elitonyara kubatogo kwana naye ototebya ya kera uligerete chinkwane chiabara ya bako bakurutira na sama tukabwa ngo igachinsemo chonsi na nemono bali asensemelia United Opposition nkioro chae kurwaso ikaransete bachiko babako basobwamo gosekira umuntu gagotema arorekeria konyora umwali achiko bagako negotiate naro chabande bagotenga abande nigo bakurigia bachiko negotiate banyore gento bachiko babako accommodated soko bwakire gyogenda tumwana uminto diago tigire likuba na bakwanire ona somo chata muna jengende rekogwati na jemuno mwana inji zamalieta mufatika usikuru sauti movirango lakini bonende zotokoloka kiambo waka njendo zenga gasagwa nigalebya kabisa asoko banga abantu ba yerendo mu opposition kero mwali anienga muna wana wagaka batule tikero muntu akuruke nyorokia na agenda kero babwate bono musange kana bachiramu Zawe ndali kitiko hejigumete mutuli na jite ko chaka kuatulanga Kalonzo kutosa. Lakini nonya no mokonyi bumuraibwense Professor Kithure Kindiki omotebiri kora siasa yawe yoko ni Kalonzo Musyoka ekoreka no bomera babo begire si Kalonzo. Ya wiwe tara tebanga Kalonzo ngile myake menge ngangi akoze wono muta kuswako murono ko mole. Okay. Yani wana kero kuri karo kaja kuna litiko kejiwe kero mutuli yako nganga kula bwangu. Akata kumutama kingi lakini nanto na uyani mai orolenga. Sigamo beke wana bosio ege ko kera una anda kamuna na Kalonzo. Akatanga Kalonzo avenero kurangeli opposition. Asante sana. Kuri chiseme chaki bwa soko bwakire. Bwakire ningo to kwa nerese mambia bono. Ngayo berete pita. Ikonde mpaka south nene pipeline kware go senjenga. Ikonde njenga ni maragaima. Nago kiro ko mushimiru kwa ndako. Mushimiru go no rolio yo na mos go ze nasan. Amo
Amos ni mheshimiwa wala okay. Sawa, Amos amanyire bona another card ugachete. Sama tukambange sana. No mheshimiwa na Bwemba South. Okay. Anendo musigete sana. Okay. Karuange birengera libya gase siasa gendrete ya United Opposition. Nare goteba mangana Kasagwa. Kasagwa epurani yaye karuto kunyirigereria. Kasagwa tali muvye kyara gatagete gokoro gumufano yoruto. Kyagara nero vegete rutekero mugeria. Ande nero mubegete? Nero vegete rutekero mugeria because Agia mubegete. Nero murigeri chikura kwa Mount Kenya. Na kutungaina kwa tutaina Antonio Lechiga siguni vichana. That is why tu atazire ni mtu watu linda mwananchi. Kasaba kuna mwimo ketia kamubeke resturi yedigoro. Mama tigamurusha mubekere geteni. Okay, asante sana Gurimba South. Soko bwakire uyari goto kwa dere semambia bono. Miguna kurikisa mutawa sinteberi ya mshontu kutire mono. Na inje kwa tukutire nago kwa diga kyoge ndeto bwako bitu miguna. Wano minte metambo jara tutanda sana ya tukora tuwara matangi kumura tuetana ini lakini leo nakubwakire. Asante sana. Ikanganye nkuana ya kindiki nkurani yeri munira nyororo ngambu ya mono kiagara tabwake matushi na manganande yo kubirukie nkoro. Ngoro mino karusiwe gasi naye gwasoire peribobe nkwari ko nyanga ngoko yo mina rusiwe gasi. Basagwa yara ira magoro make umuntu wa yoro mutambe mono. Igagwo chokani na kurama na matusi mono tigara kanya nkorake. Umanyi gocha ensemo ya kusiki shikaundira na miro mono minto. Abara imbaro roba gotarano yo minto Fred Matiani. Mbara isaransa bu yanno nyase ni kutano wao kora no nya matanga yabo bagweta baterie rikana babwa kikura. Nande barangi ikiriya Matiani bu yepeto kwamba koranga ekiriya sabata ketikuru Matiani bati kuri kuri kikamberi cyaba nyene. Abokonyora abamura abami nto bagwita matango mundo cyoroka kabiso tuwari mu Rwanda standing na ikiya tarete. Okay. Ande bono sibuno soire na bande basoire bono tusipo manyanga ti ababonsi pi obalenge kambere mbaye Matiani kinguru aboko bose ate kuri yobora iweso. Okay. Asante sana na baira maiga. Soko bwakire bya ningo to kwa nere semambia bono. Pita mungare mentel yogi nga yoberete nyakora. Okay. Sama na igura bangona ba ukwa na igura ya Gachagua. Achano muntu bwata akili. Family autumeka. Kuchanganya Kasongo. Okay. Tebono iga abu atengo ba ina Kasongo libaga twakuli. Muraibwenze li Kasongo neje se kirali kiri kutubuka. Okay, Tikobono Matiani umate opportunity ka to la ngiri kuchita no ODM. No go siria ata ke to na wo changanya na Matianga ko montore ga amya ku jote to ko ro ali story. Tuna banda bangai ko to bera ali story ke news ba ko to no to le na de nga Matianga inchukula ngona tabili ngati bijana mbili kumuli kula. Chusi mo mero balenge kuli Matiani chikula. Okay, asante. Okay, asante sana. Soko bwakire. Bwakire bya ningo to kwa nere. Afima wiru Fred ku Kenyerera iga. Kenyerera ngaki abantu babo kire Kenyerera chire ibere bana wasana yamo. Ya ni bere chire yene ko chimate. Wali mwezi wasa ni moro chagwa. Na moaira maiga Kenyerera minute ne ya nyali bali masaba. Ya Nyamira ga. Oh ya mawawa. Okay, Mawawa. Yo mwezi wasa na moroje. Okay. Okay. Ngukwana ngaki. Sebi akale biga akale taso opposition mawata yaba. Opposition tebwati ko muwonde bwensi. Bonchole liyo boroje mbija bole. Obonjole liyo opposition. Una magana ya chanya kukwana. Yara yekene kabisa. Na ende eto kenga ndo ikonya ndo ikurutera na mangana kuru opposition
abantu bali abagotonyora bwangu wigatonyo turutira na mangana rimwe erinde mpama nyate toberete okay ende se yibangire aso opposition yire sigiyo muntu yo motibu ati muntu gukigwetana no yonde no yomo okay diga garango liro likuru esa sama serikali arono je bara itani ro visually bara itani de dugu ati mangana tojo de abaga ati bara itana bara ya betani bali bara itani de jumla bana yi kare ge ko ba asodium na UDA kilinge liko chikuwa na pi okay ndo bana stoi kirete stoi kita sto te abaga kwanta mwera nero ri dia se ngejo kuruma kenya ga adio nyade yo mako yo lengo gashagwa asikura 200 timedoja gereza budo jalinge ko ngero mako litanyo te kuru. Okay, asante sana Guruma wa Kenyerere. Enere yo mweli nsoko bwakire. Morning, Innocent, amaiga mangetia more. Morning, ngake wabogire. I'm very much happy Korla Hassan, Hassan mkwani great match. Na mugwane Hassan. Oningo to kwane. Morning ndo kero neke. Ningo litanga to kwane. Oyo mteni ngo kwana kula se kwati ipe ya mangaga. Okay. Mbokete uya bono. By the way, Gachawa go very smart. Mate batige Karonzo atatoroka. Oh, they are como entertainment for Karonzo. Karonzo is not man to manyete. Gachawa amane como tuara yake. Kazi on everything. Are sakwa we ticket trendo imote bangatanganya. Ya, kari ticket kwa wa. Gachawa kone como te liga tamtam ya Karonzo Gachawa. Iko pamwe tamtam anya ko te remini wa ri ntuma tena kitu bikoko. Asante sana Ben biyamuno kurwa chinsa mechi chamanga kwegule na babaligereri naranyole sebabu yabona abande tigandara batiga kera mo koligereria kurwa sekegenderete dituko umurwanereria arakwanu aratukwe including yo murigererio gatabanga Kalonzo igagendete ko bagakurindu na gacha gotaba za gosoka ai webendere twarorera abande bagoteba babugate information yeni inje omaete igonkagerete ngomorigereria ga gutumia history ya gutumia mangana arure magega nenjira behavior yaba akichikura ba Kenya ande inje igongo bweka ni chikura chia 2027 ne chikura chia 2002 chia renge buya kabisa nga egento keroro rongelinga de agenda ya renge ya monokurusia oborai bwa moine timu yaye egera mo Kenya be kubura yobuya wale gene usikurigerie after chikura chia 2002 na liaba na inchi bale kurwana corruption kweli bale kukania basikari paranga mbaba sikurusiria kiase chigari balinete chikura chia 2002 sikujirigerie buya ngelinga abantu mbale balenge popular ngakieria balenge popular mono Raila was one of them abantu balenge popular babo kichana wa Malwa lakini it was a compromise ngana ki ngaitura ke kerugeke egere tobioke unando sikurigere buya nonye eduni sifuno gotebiri butambenga e problem bono iga bantu William Ruto akonyagoteba nga opposition mbabu ati agenda gosenga ki na rosi chipara ti abalete kibakorire eduni sifuno gotebiri butambenga agenda roro gukonya Kenya gogoyerusia ese bokongwe bwate no kurusi William Ruto so ya agenda William Ruto okay lakini usikorigere kuru 2000 tugocha bantu ba very popular mono batali bara bakobekerogo una bono 2000 Raila was one of the bantu barenge popular 2007 Raila was popular kuru abu paka 2017 Raila was popular in fact paka 2022 Raila was popular lakini tabete president bono okay what I think nelinga muna dogo wendo uchibusiga iga United Opposition ngento bawo cha okorangelinga bakobeka nama bateba ninga ingora acceptable okay abakenya bagenda obonzi kwaligere sana seseme ya United Opposition ande amosiar no mwana siasa amini Hassan no mwana siasa kurwa seseme ya serikali ya United Opposition tidaye teba ya serikali sorry dada ndo mwana kurwa sekia makirugia Jubilee dimatekera gukwa ne ngo tebyo lingo bamule serikali dimaetero tete go chakirabu lakini kero kuligere libuya lituko omogeni agochicha ntumanye ngochi kuragire si omogeni Bono manyete it is a symbol
egento karo tutete koganda na karo kinka buna tokurwa somo kutano uyu usase studio karo tukubeka ma condoms a united opposition na bekororeka gukwana from different sides bati bari gentekamo namba ya kabiri egento tubone tukumanya kurwa SMS buna tokurwa tukubeka ri condoms tokogenda miremende mengao eronju matatu eserikali tukondiyo irakonerio buya bwa Gachagua no kora muno rakore usibanta baba united opposition eserikali rasime mubeke Gachagua kabo mukabira lakini barabwa bamenyere tubukabira barabwa banyene bakoye mirimo abantu bebisa kubyabo boka barabwa manyene bagukwana n'abantu babo no gutaka gutuma umuntu etaho nitagutuma umuntu utari wigesa kukiyaye lakini bagosoka se TV na makondande batebanga Gachagua no mukabira yani abantu bakora ndigoro ya mache ko egento bakoingotera ngirige kurugwe wine bakoingotera binte bingao barandigoro ya mache so igo murigereria sore tubase kwegene genta serikali igotenga Gachagua no mukabira igo barabakabira mono wetani Gachagua namba yende tigatukole as we finish watebanga mogeni ngochare nga elio okorageresio mogeni aiga bone gase toberete omusike innocent ntotageti kumanya ningo oyo gochikoba mogeni oyo gochikomurageresio ningo ogicha twese turagere ina ringana riengenjo okay because nkwa karolero naona karomagani yale gocha una when we were growing our uncles from our mother's side ka pale gocha ngoko ya nyenyu na mukorangeri kunganju anko na baba korangeri koreki ocho isabo go isabio muragiresia as much as aba buri batari wanza because ye kwamba koreka na kabeta biembe lakini yango ga kwanire igo ocho isabo na yakoreki oragere amonere na ndo goke mono kegima so oyo gochikoragera main cause no oyo gochikomuragerisia should not be an issue okay egente kana nkeringa ki ogicha twensi tokoreki toba SMS area yokoragera ina ringana riengenjo okay tigagira Samuel siasa ya 2022 ya kwanira ugaiga na Amos ngaya renge historic defining ya renkenene ya 2027 ya bere yo kabira Gachagua abategiro umuntu genda seino bari batabuga ati onde buensi omwabo bantu bakuru coast bantu bakuru northeastern nabo batagerete igonjiriye bari kanyora ndonda tabataba siasa ya tu tunja bwatu bukabira yo tabinde ekero ri Pentagon yakorozwa najibu bararanga yari kuru was representing coast Wamalwa ngayari kuru was representing western Raila was representing Nyanza Oyonde was representing Mount Kenya Kibaki and others were baringe Pentagon ini eringa ki inja arenge so shout eli rainbow yali kuruku Pentagon yechete 207 okay yeah so that rainbow still represented he represented any near Mukobi Nyongoi so what I'm trying to say ingira nekera na anzire any near yendu we anene akangana nkara anata etukwana nduabe Kindiki gali okwana Kindiki has felt the heat already renga for him go chaka gukwana n'abantu konyore inchiringi ye gukwana n'abantu that's maros yo bwa tubuya na Rigathi Gachagua because Rigathi Gachagua utwali rumunguso bw'abantu as a Mount Kenya oteberenga kibone gento tura kole bono muna tukuru Mount Kenya tikatutwara masikania siasa yaitu which of course batagetenga kero umuntu ari aranyore injira yo kurigikikura cyayo ingice a point yende twakwana agaiga abakisime abategereri n'abarigereri bakirikisime onde tokota baso muchandole umate to concentrate to asugumira go united opposition but intute tukurigeri deriri umuchanda azole umuchando umwana uminto bono igasuli guru ODM na UDA bona kumuna tokwana igana ifasha bale babwate retreat umuchando nururi umuchando ni abana basani bayikaranzire room batete kwigwana barabuze that is why enkaseti yale goteba bagese no tubwate enkaseti yabo o yale goteba there are some demands ODM ya presently so it's a crisis meeting in form of a retreat
Morembe te kuru kuri morembe noro. Igo morembe to igo nkindete goteba. Igaria retreat no kogenda guikaransa buya igamukwa n'ibintu binu muigwana ine. Bande muno kunyugera asikie gwaine gitari kubaso. But that is not the case. Igo nkindete goteba. Na ivashaga iga no muchando no gutaigwana gutari. Intu turarangirira retreat ende onsi yama. Orochekuru muntu agendete bintu biaye lakini amangana kurukurtu ase ngintu yoko na comment ni yoko massage igo yo muntu. Egento kendete gukwana iga. Oyo onde naroteba nga nga matiangi mbarateba nga abantu basuna ine matiangi mbarateba abantu abasaye babwate chikura is a responsibility ya muibuli onde bwenzi bwato mwana oikire emyaka 18. Okay. Is not about matiangi. Okay. Ngokorande mwana minto story ya senga nchiyo chinza chinini ndugu ya nene kanya nkoro itanchoka amangana nte tukukwana ntubwate egento tukukwanira aga igekenene United Opposition obabwate maneno ni matatu aliakuruku Ruto must go maneno ni matatu nara yu atatu Ruto nere nabwate amangana aya maneno ni matatu nte tikoya kwana munyamanyite igonkinde tekoteba na ODM baachire na basha mbabwata maneno ni matatu tukule tukae tuendelee. So ingindele that is why ODM yangire kurwa Azimio. Okay. Dinda akora ndugu. Ngokora ndege ntekega. Ntonde tekota bankeringa ki. Amangana korokwo asiasa 2027. Yo opposition. Tutigero opposition. Tinto chaka serikali te chaka gocha kutubangira mangana ito tomanyete ngakitu kwebanga to gocha kubangira mwabandi igongo bangora opposition opposition kwebanga tuli bono innocent nare gotebange bintu biagerire ense yaito ya soira se amatemo manene corruption ere kogera amario gaboranya gitari abantu bakwa bange na ande corruption ere kogera chipara chetu chia sarika igo kororanga yare kobabuya omugutano gori kurangiri wo monene ase mugutano bwadara ore kobabuya abantu baretwe bali bakori baibeira abananchi bali bakurumire bagarire kinyagitari kisaregete bali bagerete chipara chia kuri chia iri bali baibira mali ya serikali y'abananchi baitwe maiso marore abakenya baligerere tiegere no nariyo gentege kerabe amos atagete kogenda against the constitution ko muntu nabwate right ndubwate chikoti chikogaena mangana ayo muntu tayo bwate right yo koibera abantu kero koibera abantu ndubwate bigambero katiba ya 2010 ya katiba ya 2010 banga abananchi nabo bagakire katiba bagwenete koigwana ngabono oyo gotoibera next obya na motion kwana eta biembe litogoteba withdraw gabo eta biembe litogoteba ya corruption utete ko eta biembe yogoitaba ngoteba endo tigandiye mbeke genteke buyegera mukeigwe ekaro monta imukiriri ebunduki akiro muntu lisasi igagukumira ugukwa no muntu ndo ibeire serikali no muntu ndo ibire kibesi ya serikali enyagitari tutebwati mario gwa abantu bakule oto ino moitio kwa tianda venga ki amosimbu yore ekarongerere kwao nokuya constitution ne kwancherete orengerere mu lakini bono goikomanyanga constitution iya kwa tari bagorengerere buno gane tinande bu express na be kwa tari bagerio ekwerende kegambero gitonki aripire gento keria sentence yogo kwa bono egento keroro umuntu gagusibwa live imprisonment atange gento gwateba musineke ande muyore tindigoteba muno tagete ego kwale goteba ngabantu abonsi pipa sangiru babe kuri korokoro babe kwe mariam baiterwamo no basibwe committee baru orona okay omoerio pie gento kenataka goteba innocent imbora ngenare gukwana mangana bueno tari mangana yo kugani kwao mangana yeri chiko mbia to uniform abantu nga ichiko niko nduriko tumeka byangere bito ichiko niko ratake ndiroro feelings cha umbia tire kabamo na chiro kini tatuanjera nanga ichiko ndiroro omo area pi nyanjere innocent inta wegente keiga ekiombe kege kuru DM na batebinga kiangire nande kiagirire kurua se Azimio okay iko kerueta Azimio ase metanga na ase chinyangi
na save umbebio mikutano mbalimbali chi political rallies abu arombali Azimio lakini asama liko barasa Azimio elio kisheria elinde batumekegente kibuno mwosi asoko na kulingania akona kulingania serikali ya UDA asitisi that is why bali na Ivasha bakomeka chi demand onya serikali waje na chi demand baira na se opposition biyamono mwacho muri biyamono asante sana bageni bane nabondo chechi aminyokire chia etanirio mu director gambere tebube asante sana sokonyora libaga naro achisimi chino ne chinyinge tincheti kabango chibwata chetri chitake merongene maiga echinsa isata sema mbia bona murobeline soko bwakire twikiro mwelio cheguru ku Innocent Onyango twali kubwatana na Diana Binde masense mili Tanganyika ratwa chaka kulinde na boygo twabere na Amos twabana Asa na boygo Samuel biyamono asokonyora libaga nonyani chi SMS chino na chirora kulinde ngokuganelia ogochaka kwe wiki okuyali tukolitichirimo onyara kabago gotwara chinga kichingie chigikali tukoli ale robo tukochisa isato olikito Clinton Ondigi bachikoba no mujumbe kwensemo ya bunge ya Kitutu Masaba Moske Clive Gesairo bachikobago kwana mange na aroto basakobago kuboruli baga onyara kabago kuligirelia enkwane yu asenchira yobikira nje oruku Innocent Onyango. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi.